Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. May samanan a naimbag naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak a Paskwa ken narangay a panang pasungad iti baro atawan. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo dagiti compilation ti napalpalabas a drama tayo. Ket maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin nga awan malabsan. Agyaman kami unay kadagiti likes ken comments yo. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg. Sapay kuma, ta itultuloy yulat ta ti dumngeg kadagiti sumarsarunupay a drama tayo. Pasensya kayo lakuman no saan kayo ama i-shout out ken makablaawan amin. Ngem sapay kuma, ta maaddaan tayon to iti oras para iti dayta abanag. Bueno papagayam, intay nga rudan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan iti nagan a Denver. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay to'y padas ko, barang agbalin nga inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti estudyante adumdumngeg ita. Saan kami met nga iso ti baknang, nga makunak nga adamet mabalin ti pamilyami. Daytoy ket gapu matlaeng iti panagsalukag dagiti dadakkel mi, babaan iti panagmulmulada iti nateng. Siak ti buridek kada kami alima nga agkakabsat. Sang kaibaga dagiti kakabsat ko asyak kano ti paborito dadadi ka ni mami, gapo ta matungtong palamin akayat ko. Nagkampante akmet, gapo ta talaga nga ited damat amin amasapul ko. Ited da amin akid dawek, nang runa no maipapan iti kwarta. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Narabian ka ba, Denver Baraw? Nakamot gayam, antinena. Kunak lagi din na sino din naka-flashlight na sumungan. Way ko ma-double check ti gate. Amangan kunak nusan manen anailak. Apay nga itaka lang nga agawaid, adala mo ti rabi iya. Naimasan mi nga minti nagjajaming kadagiti barkadak, anti. Diyak mo ito naputan ti oras. Susapaw, nabartek ka manan. Saan, anti? Nakainom lang. Ay unay kalakit din nga ubeng. Apay, di ka mabutang amag na magnad ka rabrabi eh. Uray kumama no saan ka an nabartag. Intun kuan, makasalaw ka dita iti mangkursunada keng ka. Awan rumba nga pagbut nga kandi. Ngamin, awan matbasol ko. Amuyo mo ito, nasing pata kandi. Malala, umunag ka nga rudan tayong ka maturog. Adapay klase minton bigat. Okay, nanti. Mala, umunag ka, tailak kontigate. Okay, nanti. Sige nga rod. Good night.
Hello, Roxanne. My love. Nakaring ka di pa eh. Nakaturog ako na, ngam nalukagak iti awag mo. Apay ka di. Ay, kwa. Sorry, my love. Nabartag mo tantoy ay ayatan. Unay ka matang Denver. Di mo't nagkari ka, di kan uminom iti arak. Wala, Jack ba't nga rod malapdan ti bagay. So sorry ka din, my love. Kat, nakaawit ka ka din. Saan ba nga ron? At kita dito higit ti kalsada. Agur-uray akit ipaglugahan nga gawin. Ay na, madala man grabe Huwag nga ron. O sige ha. Pasensya ka no. Nasingak ti panaturog mo. I love you. Di ka pumampanaw di ta aging gaadyak sumangpat. Urayan nak nga urayan. Umayak di taayan mo itamot laang. Sige. Orayan ka, my love. Kitag agyaman ak, ha? Agananag ka. Oy, Denver, bumangon ka ditan. Aldawan. Denver! Ni. Aping adda ka dito yung manang Gina. Apay, di mo kaya tikadak dito eh. Saan mo't nga ti kastamarang? Mas dawak lang amin. Nakasapsapa, gamanda ka dito eh. Ni Roxanne, sa dino tayo na? Nasapa rimwar. Inlutuan na kapay nga rod iti pamigat masakbay api manaw. Kasta ka di. Ay unay kan Denver. Di ka lang mabain igenobiam. Agasem man, tas sinukon na kapay gayam ijay inuman, idirabi eh. Nasobra nga ro tinaginumala. Tanda ni Jack mo tanayawit di bagay. Maglangan. Tayo may ngagpaiso ni Roxanne. Nagkunang amin aya nga uminom-inom ka no di mo matgayam kabailan. Masansan samat ti panaginom mo. Inton kuan mabaybay am ti panagadal mo. Nagsakit ti ulo ka. Kahit ko pwede maturog. Na, bumangon ka kit diditan. Aldawan, di mo ibaga di ka sumrek ita. Saan manang? Masadutak. Anya? Inton bigatak to na sumurat. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, man. Da kayo. Kumusta kayo dito balay? Kasi ti apo, nasaya at kami matlat ta anak ko. Kagapgap pumila ang kinidadim ijay garden. Kasta ka di? Wan, iso nga ikaad mo ti agadal, wan. Tapno at damot agas ti banbanog me. Uwan, Mami. Ayun gaya. At the educational trip mi dyan Manila inton maminsan na bigat. Pauitan lakman italawans ko. Kasta aya, manungay ti kasapulam. Umanay siguro ti 10,000, Mami. O sige, ibagak nga rod kin ni manang mo at Gina, ta itulod na di tadagos mo ti kasapulam a kwarta. Sige, Mami. Agyaman hak, ha? Ay na. Nagmayatan. Nagganastrik na. Kasla ko man tumaytayam. Nagganas na piyag, George. Oh! Kasanuhay din ba? Awan ka din di kortam dita. Naibusin din inuman ta. Awan nga rudan. Naibusin din pa ita kortak. Awan pa ikitin ikatang ko iti pang inhale, exhale ta. Ay sauce! San amabalin adita makahit-hit buga ita bro? Kasapulan ti bagita na ita. Hunarat, iso na lang. Taparikot ko no sa dino ti pangalaan ta ita iti gatang ta. Dating gawi bro. Magtakaw ta man. Gawa na. Anyapay ngay. Awal mo din sa bala pamuspusan. Sa dino ngay. At ka din target mo. Adda nga. Nabayag a pinalpaliw ko tayo balay. Sigurado. Ado ti maala tayo dyan ito nga ilako ta. Ang kay warakit ti kagawaan tayo dyan. Ay kat mapantaro din nga. Tani.
Birukan man ang tibagik ti saysay o. Unay kamatan, Denver. Saan kami matngagkurkurang amang mangted iti allowance mo? Numapay nga'y apati panagtakaw kat nasursurum matan. Sorry, Mami. Ikarig, saan na mauli? Amom ka di analaos ti pungtot jay amam gapo iti daytoy nga inaramid mo. Mami, Ikikanda kamot ngamin iti kwartam. Ang apay amasapul nga aramidam ti kastoy. yan saan dakit din, Mami. Itikas na, makaruwara kong dito eh. Tsak kaya ti mabalot, Mami. As-asikaswanan ni manang mo ay Gina ti darum kontrakan ka. Isu na laang tadyaklaam mo, numanugot ang makiareglo ti tinakawan niyo. Kahit naman siguro, Mami. Kamin, awan mo't naalam iti balay. Timaray kami adagos, iti nakita ta kami. Pag gusto mo't nga dagrunrun da pulis, iso na tiliw da kami. Wan, ngam pinanggap yu latta atakawan jay tao. Iso ang mabalinda kayo latta nga idarom. Pangaas niyo, Mami. Aramitin niyo kung Mami nakabailan niyo. Tapno makaruwar kami dito eh. Please, Mami. Daddy. Daytoy boy. Huston, Marshal! Di mo kumamat palaluan ti anak mo. Nakakaasin iti pampamayam. Dilak pakibyangan ditoy. No di mo kayat asikat ibugbuga, Klose. Marshal! Daytoy tirumpanggan ko na. Iti kasta, agnagam. Damo tayo, agad adal. Yung sanbat gayam, tanabayagan, anagdrap. Kanya, pundo ka di ti bagbaga ti amam, Denver. Ko, Mami. Sa dinuay, ti pangit-ipanam ka dagiti ipaw-paw itming allowance mo. Ha? Ha? Nani? Ulbod ka ang namintakal! Marshal, Huston. Kunam nga gad-aral ka. Ngamusan mo't gayam. Tatay tagbis-biso traramidam. Nasaysaya at langan na pilayan ka. Tapno di ka makapagla! Di mo man lang pinanunot. Dagiti nagrigat mi. Amang papaeskwela ka. Tagtaga din agbalbalog tinararamid mo. Iso apilayan ka langan. Tapno amok lang arot adi kan makapagla! Dani, gusto Dani. Ika, sana na maulit. Promise. Daytan ti bagbagakan ka, Denver. Iyalang-alang mo mat ngamin dagiti bagbagak itikan ka. Anya nga ita, sikamot lang ang tinakakaasi. Diyak mo na maramit kayam ni Daddy ti kastoy kanyak. Asino ngay mat ngamin ti ama amaragsakan iti kastang inararamid mo. Roxanne, Kasla saan mat ngaminan asika ti sigod a Denver anaam-am mo kan inayat ko. Roxanne. Amumit no kasano ti panagayat ko kan ka. Inawat ko amin ang nagkurangam. Namin ano kan a binagbagaan. Ngam di ka pulos dim nga kanya. Sorry. Nasakit man. Ngam nasaysaya at siguro no agsina tapay laang Denver. Anya, Roxanne. Diyak kumakayat nga aramidan ti kastoy. Angam kayat ko ang makaamiris ka. Panunutam kumamat tirigrigat dagiti naganak mo kan ka. Roxanne, pag-asim, di mo kumamot aramidan di kastoy kanyak. Di ka agdanag. Nulakit di tagbalbaliw ka. Kat maisimpam tibiyag mo. Adaak laang dito'y nga aguro-oray kan ka. Saan, Roxanne? Tsak lakit di ka bailan na mabukaw ka itibiyag ko. Lukas tangarod, panagnakam kanyak dayta. Ha? Makisinubyanak tukan ka. Inton makitak ang nagbalbaliw kan. Mawanan.
Talaga siya ako makontak ni Roxanne. Mawatag mat kiti. Napaya kas siya tinagbalin na desisyon na. Anya ngay arot. Siyak matlayang takin basol. Ano sakti kastoy nagtungpalan ti relasyon mi. Basol ko ti amin. Uy, basol ko. Kasano agpaitan. No gawin na. Sigurado bugbugan na manin ni Dani. Lumakita na. Sa dinupaitan ti papanak. Sa dinon. No nagtangkad mat ngamin ti ulom, Denver. Anya ngay ita. Inuray mo pa'y amakaungat ni daddy kan ka. No dimngag ka kumakadag iti pamagbagami kan ka. Di awan ko matikas to'y amapaspasamak. Sorry, Manang. Sorry talaga. Di kan tumat ngamin nagpampanunot. Diyan nga ruda na mo taramidag, Manang. Sorry. Mala. Gusto na ita na panagsangsangit mo. Anya kay nga rod. Adalitan. Nalpasan ti amin. Ti rumbang nga aramidam ita. Kat sangwam ti bunga dagiti dakas nga inararamid mo. Manang. Anong samti ungat ni daddy kan ka? Amumatan no kasano ti kina-istrikto na. Pinanunot mo pa'y kumangamin nga imo na ti ungat na sakbay ang nagaramid ka iti saan arumbang. Tirumbang kan kakit mapilay. Iti kastra. Di kan makapagna. Mangibabayin ka. Husto na itan, Marshal. Pangaasim. Maasi ka kumamot iti anak ta. Nasaysaya at lang na pilayak. Tablo sana na makaramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Huston, Marshal! Huston! Ha! Lucy! Lucy! Mami! Mami! Lucy! Mami! Ha! Denver! 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 Pagaling ka! Denver! Kumusta ang tirik na mading ko? Mayatan, Manang. Napigsa akon. Sigurado ka? When? Nasayat mat nga rod. Sigun iti doktor mo, mabalin mo ka ng tirumar inton bigat. Gusto mata. Makasikur namin dito ospital. Kaslakar-karok agsakit no dak dito eh. Ti kunamkit di, makabulbulakbul ka manan. Saan mat, Manang? Urayan tabiit ni mami. Sigurado nga agturungan dito'y dayjay. Ni Daddy ngay. Kaslasan mo't ngayon imay dito ospital. Saan? Kaputa makumikom ka dagiti mula na iti garden. Kung naglakit din namatay akon, edi kinapkabil nak ni Daddy. Nang ronay di nakita ka natali mo daw ni Mami. Nakita mo ti bunga ti kinatangkan di ulom? Agnakam kamat siguro itan, Denver. Mawatak matgid din ni Daddy ah. No tibiyag ko ti kasukat ti kinalanggong ko. Talagang awanin mabalin ko. Anya ngay nga rod, kat nagbaso lakmat. Di mo gurguraan ni Daddy. Nagbasol ka. Isu nga awatam nga rod ti bunga ti madi nga inaramid mo. Amok apa ng disiplina na laeng daytaken ka. Ito tanaimbagkan. Agpili ka. Ag-eskwela ka, wano supplyan ka laengen tagmula ka itinateng. Aggardin ka siksika, tapno mapadasam tiriga tibiyag ti may sa agardinero. Masadot ako nag-eskwela, Daddy. Ipadas ko laengen taggardin. Adakin ka tayo, Denver. Nasaya at magindi. Tapno mapadasam at tagrigat.
Sana tayo talang aggas-gastos tamom. Daddy, Agawid ka nga ro di ili. Tapno marugyan moten adalusan ti pagmulam. Siya kung ti makamo agumatang kadagiti ka sa pula mi jay. uwan daddy. Kitaak man no makaanos ka. Aramidak amin akabalak. Tapno masursurok tag garden. Wala. Tangay di mo mo't kayat tag eskwela. Aggarden ka nga ron. Sumurumanan diri kinaka. Nas kinalabanak tayo tayo. Tinasayat. Agpisukak manan iti drum. Bayat tayo tayo. Tanalamis di danom akargana. Anong sakan? Ti makaramid ak manan iti sana rumbang. Antyakon kaya ta subyan dagiti bisyo ka. Isung ano sa kun ti agoper iti nalamis at anom. Denver! Agi na nakapayan ako. Umay ka, taday nala ka merienda. Aglinong ka pa ay tani, kasta unay apudot na. Huwag nga ron, mami. Nagsakit ti darang tiinit. Imbag man na kaumay kayo. Kanya ang iti inaalam amirinda, mami. Inlutuan ka iti arena, anak ko. Ato eh. Adda pa'y lining takamot eh. Kan nagluto akmatla ang itidikat. Ala, agmerienda ka pa'y. Huwag man. Apag iso, mabisina ko, mami. Agmay sa kamot, anak ko. Sa dinungay ti ayan ni Berto, kunak man no'y may nakakinaduan nga agabuno. Kapampanaw na lang, mami. Mapanapay ka no ilinong tinwang na. Agsublimot lang inton madamdama. Kasta ka di, ay na, nagdakulan ti kimot to nga manak ko. Hindi kay samot ten mangmangan gapo iti katatrabaho yo. Saan mo't, mami? May kawak lang siguro iti trabaho. Iso ako na makimutungat. Nagrigag-gayan dag garden. Awan tinala ka trabaho, anak ko. No kumatadim ngagkakada kami idikin ni manang mo. Di saan kumamat akas to'y tinamayan ti amayo kan ka. Okay lang, mami. Mawatak mat ni daddy. Basol ko mat. Iso nga anusak na rod ti kastoy nagbanagak ita. Denver, anak ko. Agdadag iti gundaway. Akas lakayat konti sumuko. Ngam tunggal malagip ko ni Roxanne. Kahit ko tagpursigi. Kahit ko ngay pakita ken ko na nagbalbaliw akon. Ipakita ken ko na. Nagsalsalo kakak para iti masakbayan mi adwa. Kat patsyak. Adumtang to ti panawan nga agsinubyan kami ken ni Roxanne. Papagayam, padaanan inton bigat ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin, patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Awanan. Manual daw nakastoy ti panawen. Diniritso na matan ti todo. Ay, sayang ti panog mo kastoy lang. Nabagyo matan nagitimula mi anatang. Imbag na dapay maapit ka dagi jay. Ay, oo na yan. No kaano adandanin pa nag-aapit. Isumat ti pa nagbagyo na. Sayang nga talaga. Sayang ti banog ken gastos mi. Iti tanda ni upat abula na pa naggarden mi. Kat kasano? Mag-eskwela kan? Ko, daddy. Nariknam mat siguro ang tiriga ta garden.
Dandani di pa'y naisubli. Tinagpuunan nyo. Gaputan na bagyo mat dagiti mulay, Ulitag pa'y maminsan, Daddy. No talagang awan gasat ko iti garden. Ituloy kong tuntag eskwela. Adagan ka dayta, Denver. Desisyon mo dayta. Wan, Daddy, kidawag na ikandak pa iti may sagundaway. Barang makasubot tayong tumutan iti sumaruno. Adagan ka dayta kunak manen, Denver. No talaga kahit mo pa ita garden, ay kat sige balubusan ka. Kasi ti sigod, itad ko lang tadag iti masapol mo. Suplayan ka, aging ka makaapit ka. Agyamanak, Daddy. Adda ni Daddy ti salas. Adagaan bisita na. Mayat mat istoryahan da. Ay, sigurado. Ibidbida naman ang dagiti di adal kakapsat ko kadagiti bisita na. Way bayaklatan. Anya ngay nga ron. Katsyak lang at piman ti saan anak adal kada kaming agkakapsat. Professional da amin. Siyak lang ti undergraduate. May sak lang piman agardinero. Diya ako numasidag. Ang mga numasair lang manantiriknak. Lumangag ko dagiti bagbagana. Tinasayat, rumuwarak man. Mapanak man kit di tayo ni Frank. Kumusta ka ngayon, bro? Long time no say. At datimbar ka, bro. Tinak man rabaga na kasta, bro. Kas makita man. Taong gardenak lang ita. Humpay ka din balasang o masidag kanyak. Gapitik kinalampong ko. Diyak ngaminan masangot agpapukis kan agi barbas. Oray barbasan kan lampong ka. Gwapo ka lata mo, bro. Ha? Siga talaga, bro. Ayun gaya. Speaking of balasang, nakikita mo ni Roxanne di na minsang aldaw, bro. Ha? Sa dino tinakakita, bro. Itisigot at agos na Iso na lang ta. Di ka masaksaktan Ha? Adang kami nakita kakatwa na, bro. Nakaragrag sakdaman. Alya. Un, bro. Madlaw alasigid tayo titong galmaysa. Panagkunak. Nobyo na tinakita kakatwa na. Agkibkibin ta pa yung aron, bro. Arnya. Sigurado ka kadi ani Roxanne tinakitan, bro. Un, bro. Sigurado ak. 100%. Awan matgaya man rason. Tapnog pursigiyak pa iti biyag, manang. Ne, anya ti kayat mo asawan, Denver? Nakiasawa matgaya man ni Roxanne. Di na ko nauray. Nakiasawan ti babae nga inayayat ko. Ading ko, ubing ka pa himat. Patsak adumtang tumatlaang ti babae aparaken ka. Nalabit asan ada kayo ka ni Roxanne ti agkagasat. Nagsakit, manang. Nagsakit. Maawatak tirik na maading ko. Tirumbang aramidam ita, kat igaad mo kat di ti agtrabaho. Iti kasta, makalipat ka. Kat pangaasim di mo kumamanan sublian dagiti bisyon. Awan ro magapagdanagan nyo kanya, manang Gina. Namimpinsan ako na nagbalbaliw. Ikarik adya kong sublyanan pa'y dagiti bisyok. Ba nag-apakaragsakan mi unay ading ko. Kumararag ka iti Diyos. Kidawom ti panaramay na. Patsak adi nakabaybayan. Basta di ka umibat kan kwa na, ading ko. Anak ko, di ka kumamaupupay, wal. Talaga kasta ti biyag. Amok nga da plano ti Diyos para kada kayo kini Roxanne. Ay, kasanuak pahitan, mami. Kasanuak pahitan. Tain sukat nakmatan ti babae ngay nayayat ko iti kastaunay. Sana gaputa na kiasawan iti sabali, kat maawanan kamatan iti ganas nga agpihag. Aggagat kakit di Aramidom day ta akarit kan inspirasyon, tapno itultuloy mo pa'y dagiti narugiham. Mami. Amo, manak ko.
Saan na ka nga ikan ti Diyos iti panubok adi mo kabailan asulbaran? Apay no ituloy mo ket diti ag-eskwela. Iti kasta, makaturpos ka mo at akas kadag iti kakabsat mo. Pasensya ka yun, mami. Ngam talaga di akong maiulot ag eskwela. Agar di naklatan. Isumat lang ang trabaho. Dakdakal pa kiti tibiro ki Jai, nang runa nun nagagat ka. Ay, no talaga at ikan mapilit nga ag-eskwela. Ano sam nga rod ati agtrabaho ijay garden? Wan, mami. Ipas nagkulatan dag garden. Agtrabaho ak ngagtrabaho. Barang no makalipat ak tumatlang. Patya ka kasta anak ko. Normal laang ti kastarik nam ita tanapudot pa'y ti panakaamom anak ki asawa gaya man ni Roxanne. Angam inton bumaybayag, makalipat kan tumatlaang. Malmalpas matgaya man ti balay nga ipatpatakder mo, ading ko. Wan nga ron, mana. Kasi ti Diyos. Basit lang nga na panagsalukag. Malpasen. Una, sana bale, mabiitan da ita. Konting kembot na lang, ading ko. Wan nga ron, mana. Sapay ko ma. Tamatsambaan man nang umina tinatang inton pa nag-aapit. E di kasta, tuloy-tuloy mo ti panagtrabaho dagiti trabahador. Aging gamalpas ti balay. Una, napintas matkit di ti panawon ita. Saan akas ka dagiti napalpalabas? Amay ranran ang adda bagyo tunggal agapit ka. Wan nga ron, Sapay ka mga ron. Tagtultuloy yung ti kinapintas ti panawon, mana. E di kasta, saan manen amasayang tinagbanlugan na tao? Masiguradok akas ta ading ko. Ket baragsa ka nak. Ngamin, makitkitak ka talaga nagbaliw kan. Siyempre, matamana. Uray ka sa ti kinalanglanggung ko. Amok matatakdiran, nagiti karik. Banag apakaragsakan mi unay. Nang runa ka damami kan daddy. Malaksid nga inigyamon nagiti bisyong. Umas asenso ka pa yan. Addan mo, ken adda pa'y balay mo. Day tagad ka pumadlahan ka da kayo, manang. Gapo ka dagiti pamagbagayo kanya. Uwan ken awan ti sabali ang makatulong kan ka. No di ti mismo abagim matlaan. Makunak nga stable kan. Iso amabalin mo ti mga sawa, Denver. Madanon tulat ta dayta, mana. Apay, aging ka di ita kat di mo pa'y nalipatan ni Roxanne. Isu ka di pa'y lang tipit-pitik ti puso. Di manang mo't. Mabaling ka di. Di tan pagsaritaan dayta banag. Oh, Frank. Nakawag ka mo't. Kumusta? Okay lang, bro. Sika ngay. Kumusta ka ba, Tard? Umay na mamapasyaran dito yung dagos ko, bro. San aday talag, pagpabak ng aramidom dita. Ha? Wan nga rod. Pasensya ka na. Diyak mo't tan makadagdagas di tayan mo. At nakasingsing ko magkasarin ton Domingo, bro. Ang mga kaya mo, tamapanta. Iti kasta, makapasyar ka, Mark. San na puro trabaho, bro. Ha? Ay ka, una. Mabalin na tamat, bro. Kasta ang amay. Anyang itam mo. Ang mga mabiru ka mo tani Jai, di kong kunada adawan mo. Ha? Siga talaga, Frank. Mapantan tungaro na, bro. Wen, mapanta ko naklangarudan. Okay, urahin kang tungarudan dito. Tagasinaktam dito yung dagos ko, bro. Urahin kang urahin na. Wen! Wen, bro. Sumurot ka kanyak, bro. Ha? Sa dino, bro. Intaman mang biro kiti siya. Itay pa ngamin nga agsiksikaw ti tiyang ko kag. Ha? Loko ka talaga. O niya, sumurot ka kanyak. Saanan? Mapangkalata na siksiga. Sige, karon. Panawang ka pa yung dito, bro. Sana balay, agsubliak mo lang nga dagos. Urahin ako, ay. Wen, partakam nga rod. Woy, mapala ko. Ay. Nagloko na siya, Frank. Nung naglalawak to, matikinan na itay. Kanya nga ita.
Agsigal mo't lang arudan di tiyan na. Ha? O tanang pitik itilapayag ko. Aguray ka. Niruksan laang ti mga aramid itikas di kanya ka. Wen, isuti ka na yung aramidan na kanyak. Isuti ka na yung aramidan na kanyak iti. Tunggal umuna ka sumangpat iti meeting please me. Pitikan na tilapayag ko. Santog katawa. Kaya't kati asawan da ito'y. Ngabda ni Roxanne ita tito'y. Ay, nervyosak mo tan. Kasla, mabuti nga mga talyaw na sino ti nang pitik itilapayag ko. Ang imposible ni Roxanne. Ang mga kidimot na luklukwan na ni Frank. Ang mga nung nagsubli, kitisutin ng pitik itilapayag ko. Ah, makamulitan. Talyawag din ang pitik kanyak. Ha! Wen, kasinsin ko iti father sa iti babae. Diyak amo kasinsin matgayam ni Frank ti lalaki. Wan nga ron, nairanranamot lagit din. Wen nga rod, ah? Kat, kung sa ka matan, taga-ano ngay mat nila kayo mo. Ah? Ay, kuha. Taga-benggit matlaang. Siga ngay. Ay, kwa. Kinapod mo na. Awan pa'y lang asawa. Ngamin, aging gayta. Kat sika pa'y lang ti ipit-pitik to'y pusok. Then, fine. Pud mo ti bagbagak, Roxanne. Sika tinagbaling nga inspirasyon ko. Iti inaldaw pa nagbiag ko. Sika ti makagabo. No apay nagporsigiyak iti biag. Sika ti rason. No apay nga ingad ko tinagtrabaho. Kat sika amat lang ti rason. No apay naragpat ko amin na baligik iti biag. Then, fine. Tiyam mo kiti, kat agsinubyan tabay. Ngamdak sang gasat na nakiasawa ka magayaman. Then, fine. Ha? Agsangsangit ka. Ha? Ay, kwa. Saan, Denver? Api ko mga agsangit na. Maragsa ka na kit di, ah. Ngamin, nagbalbaliw kan. Dakalan tinagbaliwam. Mas enso ka pa yan. Roxanne, umay ka magbiit. Ha? Agawaam, taday baga. Wananti, umaya kon. Denver, mabalin ang maalat ti cellphone number mo. Sure. Iyag mo ti cellphone mo. Ta i-type ko. Oh, adto eh. Daita ti number ko. Agyam anak. Sige ha, panawan kan dito eh. Kasaritak labi iti ikit ko. Sige. Urayag ti text mo, Roxanne. Antinena? Siyak nga rod. No kasta, kaanakam ni Roxanne? Katwan. Apay, agam-am mo kayo? Ha? Ay kwa. Uwanante. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, naghawi din ah. Okay. Pinaawit siguro ti asawa na niya. Ah? Awan pa'y matasawa ni Roxanne, Barok. Sigurado ka, auntie? Wan, balasang pa'y ti kaanakak. Siyak a mismo ti makapanagnak iti dayta. 100%. Kinapudno na. Isu na lang ti awan pa'y asawa na kadakwadang agkakabsat. Ti amok, may salaang alalaki ti inayat na. Isu na lang ta pinaluspusan damat. Nagawol ka no ngamin idi tinobyo na. Isu ang nagsina na. Adik ngamin.
Sa bagay, may mayat matlaangan ti kasjay. Ti may pasuboy ti lalaki abarumbado. Auntie Nena. Hanggang kuna namat adumteng to kano ti aldaw, nagkita dan tumatlaang iti ex na. Kat ituloy da kano tinaputag nga ayan ayat da. Kasta ti kunana. Wan, barok. Nay, apay nga ngagluha ka matain. Da ka di madi anay baghak? Awan, Auntie. Awan. Luwa ti ragsak da ito eh. Kat, agyaman na kiti na istoryam, Auntie Nena. Denver, Roxanne, awan ti sabali kay baga. No di ti panangkablaw ko kada kayo itinaragsak. Gan nabindisyonan a panagkalay sayo anak ko. Saan kayon ang pagbagaan? Gaputamok met a pinagbagaan yon ti bagbagyo. Natatayangan kayon. Amo yung tinasaya at kansaan. Denver, anak, pudno, akanayon ko nga ibita dagiti kakamsat mo. Pagapot na professional daan. Idintotas ka, kat undergraduate kan farmer ka lang. Saan ka siguro amamati? Agam na sakit. Triknak. Hindi kinabkabil ka. Masakit. Triknak. Makit kita kang nga grig-grigat. Iso ka na yun kumatlang at iksan ide ni Berto. No kumustakan. No kabalamot lang kaditag trabaho. Diyan makaturturog iti rabi anak ko. Gabo iti kapapanunot ken nga. Makon konsensya. Ammo ni mamim tayta. Ngam inturturod ko. Gaputa kayat ko nga gnagam nga. Gayat ko tumakder ka, babaan ka nagiti bukod mo sa ka. Amin lagi day. Kat parte, ti palang disiplina ti mayas nga ama iti anak na. Kat sakbay, amaladaw ti amin. Kaya't ko dumawat iti pamakawan. Kapo ka lagi day, kaya naramig ko kayong kahanak. Sorry, Denver anak ko. Kahit kung ay bagay iti sangwanan nagiti tao, iti mismo ang kasar mo. Nga oray saan ka nakaadal, agkas ka nagiti kakapsan mo. Ipagpatag, kan ipagpampanakil ka ulay, anak ko. Bagay, Apay, Denver. malagip ko lang dagiti imbagbaga ni dati di kasarta. Imbagbaga na nga anya, lakay. Ti kunana, aparte amin ti panang disiplina na kanyak tinasapa, apan ang patrabaho na kanyak idi ti garden. Siguro, no sana kasya tinarami na kanyak idi. Ang mga nudyak mo't naragpati kastoy kasasaad ko itay ti biyag. No dinak binugbog, kan dinak pinagtrabaho di garden idi. Ang mga no intultuloy ko latta tinag-adik, kat awan na pulos na turong ti biyag ko. Nang roon na idi sininaanak. Mamati ang aplano amin ti Diyos dagitoy. Amin abanan, kat
adda makagapuno apay ang mapaspasamak. Oray sana ka nakalpas iti kursok. Makuna ka nagbaligak latamat iti biyag. Nang runa, ket sika tinasawa. Sika at talaga. Panagkuna ket napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin tayo anatipkar. Napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin nga adal kada tayo. Gapot na uray kasano arigat kan sakit tinaglabasan ta. Inturong lata ti apo ti panagsabat ti danan ta. Wani nga ron, ba nagapakaragsa ako na Temo ka talaga idi, kat nakiasawa kan. Imbaglangin, ta nakaistoryak idi ng tinena, kat naibagana balasang gabay. So adya akong nagpangadwa anang biro kenga. Ket ita, agasawatan. Wala. Talaga di kan pinaluspusan. Amangan ngamin, noon andak pa iti sa bali. Ay ayaten, kan ipatpateg ka unay-unay. Roxanne. Kasta akmat kan ka, Denver. Ita Miss F adan dua nga anak mi ken ni Roxanne. Uray sa anak-anak adal winuma ko na a professional akas kadagiti kakabsat ko napintas latta met ti biag mi asa nga pamilya. Saan kami met nga agkurkurang nang runa kadagiti inaldaw a kasapulan ti maysa a pagtaengan. Maitad kumat amin ti kasapulan ti pamilyak. Iso na laeng tamada maalumablaban ita ti amami iti sakit na a prostate cancer. Kanayon nga agkid daw kanyak iti pamakawan, ngam kinunak ajak pulos nagimula iti sakit tinakam kenkwana. Pagyamanak pa'y kit di ta inaramid na ti kasyay kanyak, nga iso tinagbalin akarit kanyak tapno agbaligi ak iti biyag. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan, to'y pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Numaminsan ti panagbaligi iti biyag ket maalam at laeng daytoy iti makuna a diskarte ken panagsalukag. Oray di adal ka no di mo matammo ti dumiskarte saket sadot kapay awan met laeng serbina. Oray no awan met nalpas mo no nadiskarte ken nagaget ka agbaligi ka. Angem na saysaya at matlaang kumano intuloy mo ti nagiskwela. Iti kasta at damat diploma anaawat mo, akas kadagiti kakabsat mo. Angam anyangay nga rod, talaga akasta ti biyag. Dagiti anak mo latan ti pagadalem, tapno isuda ti mangituloy iti saan mo analpas nga iskwelam. Alakastan pagayam, Denver, ket pagyamanak unay ti kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan area, ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito'y YouTube, nang nangruna dito'y programam alagip tinapalabas. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan nga uray manon atawan tinapalabas. Padas ang nagbalin akarit kanyak, gapu iti saam nga inpaay kanyak ti panawan. Agmay may saak laang nga anak, nasapa api musay ti amak gapu iti sakit. Manipod idi saan meten anak ki asawa pay ti inak ket nagnaed kamin iti balay ni lolo. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Mala, agawaam ti agunayan ako, tani aldawan. Amangan numala daw ka ama panag-eskwela. Wan nanang. Atoy, nagtimpla ak iti kape. Isopay laang at ilabay mo, wan. Balunam nga mintay inlambong ko nga ugot ti kamote.
Isunto ti si daam inton aldaw. Ugot ti binalon ko idi kalman. Ita, ugot manan. Ay na, ano sam ka di anak ko. Tinapatag adda. Wanan Sana bale. Tano adda tangdan ko itama pan makilabada. Gumatangak inton malam itinaimas asidaan tayo kadalolom. Sige, nanang. Oh, adto'y mo't ti meriendam inton resesyo. Linambong asaba. No kasta, awan manan balon ko a kwarta. Awanan ako. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaiso na akwartak itay. Iso nga ano sampay laang ti saan nga agbalon iti kwarta itawan. Wanan nanang. Ala, agawaam nga rod ti mangan tani, lumawagan. Adayo pa'y ti pagnaam amapan ija iskwelaan. Umuna akon arumwar, tatang. Sa dino ti papa naman akaw. Mapanak aglabay ijay ayan damadampasita, tatang. Kastaya. Wen, da kayo ngay. Apay, di kay kadimapan agiskrap ita. May kayo mapaanak anak ko. Isumpay mo ti maganan siya kadagiti ilako kabuti kay landok. Isaganak labi ti bisikletak. Rumwarak bitay. Sige, tatang. Umuna ak nga rodan arumwar. Da kayon ton ti makaamo amang isara dito ibalay. Mapanakon, tapno masapa ak ang makalaba. Wag, anak ko. Maisyo dita! Mais! Yoo! Mais! Gumatang kayo iti mais! 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 Gumatang kayon! Napudot pa'y! Mais! Oops! Oh, apay nga hindi sumatan ti susuunam ang mais, anak ko. Nabanugak nana. Agi na natapay. Nagsakitan ti ulok anak kasusuon iti kagudwa sa ako a mais. Mabiit na ang ngarod ta ibabak mo ti awit ko. Op. Ah. Ay, uray siyak. Nasakit mo ti sakak. Agi na natapay ngarod biit, anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang. Saan akastoy ti biyag ta ita? Ha? Nagrigat gayam at talaga no awan ti ama ti pagtaengan. Wen, talaga narigat, anak ko. Iso asika, igaud mo ti ag-eskwela, wen. Di ka agsadot-sadot. Aramidom amin akabaalam tapno makaturpos ka. Iti kasta, saan kanto nga agbalin ang nakakaasi? Wan nanang, ikarik nga giskwela ak anaimbag. Agbalinak to a doktor. Tapno siyak to ti mangagas kada kayo ka ni lolo. Katuan anak ko. Mala, ituloy taman ng timag na. Barang malako ta amin dagitoy kat makaawid tamat anasapa. Wan nanang, mais! Mais yu dita! Kaluto ka napudot pay! Mais! Mais dita! Mais! Napudot pay! Mais! Mapana ko nanang. Sige anak ko, agan-anad kay tidalan mo, ah? Wan nanang. Sa paam ti agawid inton malam, tatulungan nak amang repet kadagiti utong nga ilako ta inton bigat. Wan ka di nanang. Talaga mat nga minamasapsapak nga gawawid. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Di kay agdanag. Masapak nga agawid. Exam mi ita. Iso asigurado ang masapa kami ang madismiss. Kat, nag-review ka matlaang? Siyempre Tibilin ko, Iti amin nga aramidam, di mo liwayan, ti kumararag kinya apo Diyos. Agadal ka na imbag, tapno addan to may pagpanakil mo, inton awanakon. Oh, di ba? Kabisado kung tibilin mo, nanang. Ay, pilya nga ubing. Ala, mapankakit din, tadi kakat maladaw. Sige, nanang. Ang sakbay na. Arakupan ka man, pay? Aha.
I love you, Nanang. I love you too, anak. Laglagi pam kumaakanayon nga ipatpatag kaunay-unay, anak ko. Kasta akbat kada kayo, Nanang. Mala, inkanta di kagat mala daw. Lalaingam ti agik samuan. Uwan, Nanang. Maragsakan lakit din ni Nanang no makita na dagiti test paper ko. Puro perfect amin ko naman. Ne, apay anang gado ti tao di tabalay. Partakak pa'y ti magna. Dayjay ni Lolo. Asit gyak man. Lolo! Lolo! Ne, apay yan, Lolo. Agsangit kayo matan. Apay nga ado ti tao dito'y balay. Anya ti napasamak. Sa dino ti ayan ni Nana. Sino ti... Apo ka. Awanin ni nanang mo. Awanin. Imbati na to na po. Anya nga ibati. Anya ti kayat yung asawan, Lolo. Awanin. Natayan ni nanang mo. Naikagles. Kit na ito, pati ulo na itibato. Kay sumatan, tigapanan ti pandagatay na po. Saan? Saan na po nagay ta, Lolo? Saan? Nanang! Nanang ko! Apay nga inbati na kami matan. Nanang! Ria, apo. Nakaragragsak kami pa itay. Sakbaya si Mrel ka kaya eskwelaan. Apay nga yakastoy mata na masang patag. Apay nga'y Lolo. Anya pa nga itiserbi na gito'y test paper ko. Itatawan mata ni Nanang ko. Apo. Kasanuak pa itan, Lolo. Kasino pa yan ti kanuak ita? Awan matan ni Nanang. Apay nga'y Lolo. Ella, gusto na itanda pa nagsangsangit mo, apo. Di kang danag, tagdaak pa'y mo'y. Aging kasi bibiyaga, ikare ka di ka baybayan, apo. Lolo. Masakit man, ngamnas ka nga aklunan tag-awanan ti inam, apo. Nalabay nga ginggalaang dito tinted ti Diyos, abiyag na. Tulungan kayon ang mangugas kadagiti bote, Lolo. Ay, sana, apo. Kabailak na ito yan. Agbasa ka kiday. Wano aramidam na kita assignment mo. Nalpasan a, Lolo. Tulungan kayon. Itikasta mabibit a malpas. Ala, si kangaro di makambo, apo. Malmalpasa magkidin na. Pamagaglangan, kalpasan na. Isakok mutang. Itikasta, pick upin tulaan ti truck o may manggarang. Lolo, Oh, anday bagama po. agyaman nak, gapo iti kinanos yo kanyak. No awan kayo laang, jak lamon. Amangan no may sakmatan kadagiti ubing agkatang-katang iti igit ti kalsada ita. Anya, sika talaga po. Alangan Mart, abaybayan ka. Ke anak na katanak ka. Apo ko kariya. Iso nga aramidak nga ro namin nakabailak. Tapno ayuanang ka. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Ikarik nga agadalak a naimbag. Iti kasta, makaturpusak, Lolo. Katuan na po. Dahita ti kasayatan nga aramidam.
Ti agad hala na imbag. Di tamag, ti unay-unay day dinanang mo. Saan ka day? Wen lolo, ag working student tak. Tapno saan kayo ang marigatan? Isupay ti matgadak nga allowance ko. Kan bangkita ak kadagiti pagadalan nga da scholarship na. Bareng mapili ak kadagiti maikan. Ay, na po. Nasirib ka mag. Nagngangato dagiti gradom. Iso apat siya. Maikan kay ti scholar. Nay, apay nagsangsangit ka nagawid na pa. Ada ka di parikot. Inoy uyaw dak ngamin dagiti kaka-eskwela ak lolo. Ha? Ibagbagada basuraan ka no to'y balay tayo. Nakakaasiak ka no. Kaputawa ng tatang kananang ko. Ibagbagada pa'y alaklakayudan kayo kanon. Kitdandanin ti hapit yo. Kasta ti kunadaking kapok. Uwan lolo. Ay, na yun dagita nga ubeng. Ibagbagada pa'y achiterak ka no. Isuan na nga to ti maalak tunggal exam mi. Pala, di mo latan ni kaskaso dagita tao, apok. Ibagadalat ni kaya na nga iba nga. Di mo dapat patulan. Ag-eskwela ka kida na imbag. Di ka makiapapawan. Lolo. Sana bale, tasana maturog ti Diyos, apok. Amo na, ngawan kinapudno amin, dagiti ipagpagadam, may papangking ka. Sakti-saksay, iti panagrebribiyom, tunggal parbangon ka bayatang nagluluto ka. Lolo. Mala, gusto na napokwan. Basta di mo'y dapat patulan. Iti kasta, saan da karkarwan ti mangikuspil keng ka. Bay-bay ang langi da. Maumadan tumulang apo. Aday ta, nakaluto ako ni Tinapoy. Anya nga tati lutok amasida. Kaya po. Yahoo! Adan ni Lolo. Apo. Ay, anya tararabidam. Apay ang nakasasok dito kusina. Nagluto ako ni Tinapoy, Lolo. Ay na, nagsaya tingin no kastapok. Apag gusto, anday niyawid ko si daan ta. Dito lang aron mga nagtaramidan tapok. Anya nga itiniyawid mo si daan ta, Lolo? Pwede kayo na po. Wow! Ano nga rod man ang timakan ko? Ano kasta? Ikaw na. Mala, manggaw ka nga rodin ni Tinapol. Tambangan tan na po. Lolo, agina na kayo mat ngamin Saan apuro trabaho? Kitaan niyo, agsakit kayon. Ay, adayo itibagis dito yapo. Nasken, nagtrabaho tanusan, awam magkanan ka. Uray saan kayo pala ang arumar ama panagiskrep, Lolo? Ang mga no kumaro tirikrik na niyo, kat anya pa iti mapasamak kada kayo. Ay, di nakapakadanagan na po. Kabailak na ito. Lolo, saan kumaanatangkan ti ulo yung? Tsak lakit ti kabailan, no? Dadakas ang mapasamak kada kayo. Unay mo laki din ti apo ko na ya. Mala, sa anak nga rodin na rumuar. Kasta nga min Hirumbang nga ramidan niyo kat agina na. Saan na bale? Agswildo ak iti pagtrabahwak apanganan ita. Igatangan kayo iti agas inton malam. Kan gumatangak matan iti naimas asidaan tayo. Mayat ti alsam na. Gusto laang ti 5 abukal asalamaging ay nyalsam ko. Magustuhan lakit din ni Lolo to in lutok. Manggauak, ta itulod ko iti ayan na.
Nagbanglo. Sigurado nga ano ti kanan na. Paborito na kat tinal sa man abangos. Lolo? Ramanan niyo to in lotok. Nakaturog saman. Lolo? Lolo? Agreeing kayo, tamangan kayon. Itikas na, makatumar kayo, matriti agas yun. Lolo? Apay ngay. Kaslasan mo nga umang angas ni Lolo. Lolo? Tulong! Tulungan da kami! Tulong! Lolo, agreeing ka dita, Lolo. Apay nga pati siga kat imbati nakmatan. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan tagmay-may sa akon, Lolo. Ninang Irene. Siya nga rod. Kunak no din akon mailasin balasang ko. Ninang. Maya kadagos idinadamag ko tinapasamak kini Lolom. Agyaman Ninang. Ala, husto day ta na palagsangsangit mo, iha. Ninang. Apa man amalpas ti tabon ni Lolom, itugot ka ni Jay syudad. Agnaot kan kanya. Anya. Nalawag dinangag mo, iha. Ang kasanod ti panagadal ko, Ninang. Di kagdanag. Tas siya kung ti makaamo amang ipag na itipan na ka-transfer mo. Agpaiso, Ninang. Wan, iha. Alaan kan ijay syudad, kat ijay kan nga agadal. Saan mo't anadagsan, nagiti matrabaho dito'y balay, iha. Tumulong ka lang agluto. Aginaw ka naglinis dito'y balay. Kas kasukat ti panang paeskwela kan ka. Wan, Ninang Irene. Di ka agbabain amang ibagano anya ti kasapulam, wan? Wan, Ninang. Kayat ko nga igaad mo ti agiskwela. Numabalin, liklik ang pailang ti maki-boyfriend. Disturbo lang day ta iti panagadal mo. Wan, Ninang. Awan mat iti panunot ko ti maki-boyfriend. Talaga kayat ko ti makaturpos. Very good. Kat, agyaman ak unay kada kayo, Ninang. Awan anyaman na iha. Kinapudno na. Imbilin na kaday dinanang mo kanyak. Iso na laang tadyak nakapan idinatay. Gaputada aki sa Amerika. Ngamsakbay ti pan nakatay na. Nagsarita kami apagadalan ka iti kolehyo. Kasta ka din, Ninang. Wan, iso nga awan rumba nga pagtanakam. Siya kun ti makaamukan ka. Basta agadal ka kuma anaimbag. Giyo iho, umay kay manganan, nakasaganan ti lamisaan. Wan mo, ma. Rhea iha, umay kamutin agsasango tayo na mangan. Wan, Ninang. Umaya kon. Partakan nyo ata ni lumami isan ti makan. Wow! Nagaduman tan tinakadasar amakan itilamisaan, Ninang. Adapay cake, oh. Para iti kasagay mo dayta, iha. Ha? Happy 18th birthday, Rhea Balasang ko. Hala ni Ninang. Nagtaktak kayo pa'y laan. Kat no sigud mat, ajak silsilibraran ti kasangay ko. Happy birthday, Rhea. Agyaman ak unay, Ninang. Agyaman ak Gio. Nawan na yaman na, iha. O ala, mangantayokit din. Hello, Rhea. Umay ka kumadagos dito ospital. Ospital ko na, Gio? Apay? Naatake ni mama. Anya? Katawan pa'y puot na ngaging kay ta. Diyos ko, ispalam ko maitipagad ni Ninang Irene. Di mo ko mabaybayan, Apo.
Pasyakan ka, Diyos ko. Pangaasim ta di mo baybayan ni ninang ko. Pagimbagam ko maadagos. Tsak lakit di ka baulan. No adadakas ama pasamak kan ko na. Vera, balasan ko. Ninang, Agsen pas ka kumawan. Kalayon mo lagi pan dagiti imbilbilin tay tinanang mo. wan, ninang. Pasagkaunay unay kas iti panagipatag dayti helen ka. Gusto, ninang. Di yun pilitan tiyag sao. Agina na kayo. Itikas na. Daras kayo nga umimbag. Giskwela ka dahil pag iha uray anya di mapas pasamak masapol makagradual ka. Wan, ninang. Ikarim kanya nga agis-kwela ka asaimbag. Wan, ninang. Ikarik na ita kada kayo. Agiya malak Ninang. Ninang Irene. Doktor! Tulungan da kami! Doktor! Awanan ni Mama Rhea. Awanan. Apay, Diyos ko. Anya launay tinagbasbas ulakan ka. Taapay a pinagsasaro ng madlakit din nga inala nagitipat patag ko itibiyag. Kasanuak paitan. Rhea. Kasanuak paitan. Naulpit ka. Naulpit ka, unay. Apay asyak ti makalaklak ang itikastoy. Apay. Napudpudno nga na Diyos. Isublim ti nalam apyag nagitipat patag ko. Isublim. Imo na ti inak. Kalpasan na nilolok. Ita, nimat ninang ko. Asino pa'y ti sumaruno, ha? Nasaysayata siya klangan ti alaam. Ngam ti kasto niya agsagsagaba akiti saam. Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Apay! Saan, Rhea? Di mo rumpang asidiren ti Diyos. Awan asin na kanya. Awan! Oh, agsangsangit ka manan, Rhea. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Nang runa no malagip ko dagiti ipatpatag ko iti biyag. Rhea, Unay matlakit din nagasgasat na. Apay nga isuda pa iti nakapasamakan ti kasjay. at dayta ka manan. Pudno na sakit. Gamnas ka nga klo naman ti amin. Nalabit, at da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Amo ka di nakaikan ti Diyos iti panobok, at di mo kabailan nga ilasak. Tiyo. Oh. At ito iti pasbok, Rhea.
Dahito maysa, para magkanyak. Nakitak dagito iti silid ni mama. Panagkunakan, kat sigodan nga darikrik-naan ni mama, ngam dinala ang imbang paga. Insagana na amin dagitoy para kadata. Among kati, at agi binaklaang ni Auntie Irene. Anya, Wan, tagi binaklaang ni Mama Irene. kasta ka di. Wan, Rhea. Sigon iti day dinanang, agbe-best friend ka no atalo ni nanang ko. Ni nanang mo, ken ni Auntie Irene. Idi na kinubyo ni nanang mo. Nagsakit tinakam ni Auntie Irene. Gaputagayat daytoy iti inam, banag adi na imbagbaga. Gaputa saan kat nga rodamay parabang. Nagtrabaho daytoy iti abroad, iti mano atawan. Aging gaan na ilawaan met ti inak, iti may sa pamilyado. Kat nagsikok. Iti panaglabas daw, bulan kan tawen, namuan ti inak, ngadda na tagsa na sakit na. Imbilin na ngarod kinantay rin. Iso at tinagibinak. Manipo didi, kinid daw namutan ang mama, ti iyawag ko kenkwana. Anya, Idinadamag na antay rin anatay ni Lolom. Nagdesisyon dahi tayo mapan ije lugaryo. Tapno mapan nakalain. Isungada kamat ita dito eh. Diyos ko. Dayta ti pudno apakasaritaan ti biyagta, Rhea. Aging gayta Miss F, kaslatag-tagay na pailaang ti amin kanyak. Nagbiit dagiti pasamak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay amalagip ko ni nanang, kastamatan ni lolo kanininang Irene. Ingaad ko nga ro ti nag-eskwela. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ko. Kat ita, dandani ako nagturpos iti kinadoktor. Kadag iti padak nga anak, nagasat kayo no addaan kayo iti inakan ama amang tartarabay kada kayo. Ipatag kan respetuan nyo kumaida. Ngamin saan nga amin kat naparaburan iti kasta. Igaad yu ti agadal. Saan yung aramidan arason ti kinarigat ti biyag tapno maragpat yu dagiti arapaapyo. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Dayawak ti kinatibker mo anang saranget kadagita apan nubok ti biyag mo. Uray anyapay aparikot ti dumteng, di tay kumaumibat iti Diyos. Tay ti likudan ti sipnget, rumkwas tulat ta tilawag amang ipasimudaag iti baro abiyag ken baro anamnama. Alakastan pagayam, Rhea, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan Alus, ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, apatsak apakaadawan iti adal, nang runa kadag iti padak nga agay ayat. Luz Viminda ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan nak kumalatan iti Luz. May saak a single mom. Gapu iti kinarigat ti biyag, nagabrudak kat inbatik iti poder dagiti dadakkal ko ti anak ko. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Mami, iso ni Jerry, kaadalak. Jerry, iso ni Mami. Hello, Auntie Luz.
Kamaudyanan na, namamo kang nakita kayo matlangan. Nakapimpintas kayo gaya miti personal. Pilyo kamot nga ubingan niya. Maala nakpailaang mo't abulaan. Saan kaya bulbulaan nanti? Pudno ti ibagbagak. Iso gaya man nakapimpintas mo't ni Glyza. Ngamin, imala ka na kayo. Anya? Siyempre, mata, Jerry. Like mother, like daughter nga rod. Sana ya. Wana, husto kay ti day Glyza. Ala, husto daytan, apanang paspasablog yu kanya. Umay kayo kit din, tag merienda tayo pa'y. Ituloy tayo to iya kusina, ti ag-in istorya. Wow! Day tagat yor oraya kanti. Ang ririring aminan na iti alagak. Anya? Ala. Mapantay yung araw doon ni di kusina. Glyza, asino ti kinasarsarita mi ti cellphone mo, idirabi eh. Nagpatpat nagkayon sa mo ta nagsarsaritan. Huwag nga rod, mami. Naimasan mi mat ngamin tinagistorya. Asino nga min day jay aya? Kasla, nagadu kayo mo't nga agsasao. Facebook friends ko, mami. Group call day jay. Iso ti awagan day ti samahan ng mga Biskayano. Anya? Ay sus, amangan mo't na makadisturbo day ta, iti panagadal mo anak ko. Saan, mami? Matultulungan dakpay kit di ka dagiti projects ko, ah. Kinapudno na. Ni Jerry tinangisali kanyak iti dayjay a group. Ay, kita amangan mo't no, dagiti grupo ti scammer. Ay, saan ka unay ngagtaltalag anak ko? Nang runa kat saan mo mo't idang am mo? Wen ka di, mami. Awan ti rumbang apagdanagan niyo. Ipasigurado ka na kayo nasisingpat dagi jay. Ken maysa, adamat ni Jerry. Amok adi na ipalubos alok kundak dagi jay at tao. Mas daawak laeng ken ka anak ko. Aanyo ti pagsidaawan niyo, mami? Apay, amamom ka di unayin day a Jerry? Takas ta unay mo, ti pa nagtalak mo ken kwa na. Wen, mami. Amamo ko ni Jerry, manipod dapan na, nga aginggay ti ulo na. Anya? Wen, mami. Bayan nyo, ibagak kan kwa na takanayunan na ti umay dito'y balay. Kabayatan nakabakasyon kayo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo yung iti husto ni Jerry. Kaya't mo asawan, ulila ka na demang baro. Wananti. Awan mat namnama karagiti kakabagyan mi iti probinsya. Iso ang nagdesisyon ng pasyudad. Tapno umay ko birukan tigasat ko dito eh. Kaya't kung amin ti makaturpos iti panagadal ko. Isa nag-working student tak. Adumot din ati sinerrek ko a part-time job. Tapno adalayang pagbayad ko iti tuition kan dadumapaya ka sa pulak. Ay katawan ha. Anos kan gagatlaeng met ka ti kasapulan. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Agadal ka anaimbag. Iti kasta makagraduar ka baro. Wananti. Uray ka sanupay ti kinarigat ti biyag. Talagang ikarigatak ti agadal. Iti kasta makaturpusak. Wala. Awan to ti sabali ang mairanod iti dayta. No di sikal mo't laeng amis mo. Bayam, tano addan to nawadwad ang maipawit ko kan ni Glyza. Ibagak ta ibingayan na kantumet. Uray, sang kabasit laeng. Isupay ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Ay, sana nanti. Nakababain mo't Amok matirigat yo iti abroad. May naynayo nakpay kedingit kanyo iti allowance. Sana nanti. No para kanyak, awan parikot iti dayta, barok. Basta lakit di, adda, ay kaumang tidak. Malaksid awan at talaga, awan mo't. Pumadar ni man gaya man, ti panagsublimi dyan. Abroad, anak ka. Ay, awan nga rin tatang.
Nagbiit ti aldaw. Wen nga ron kaslaawan pa yung makabulan manipod na gawid ka. Wen nga rod tatang. Ay ket at atidugam ton ati ipakadam a bakasyon mawhinton sumaruno nga agawid ka. Wen tuman nga agpayso tatang, tani. Adayumot kurang ti makabulan na bakasyon kon. Nakunamon anak ko. Ay kat, anusan nyo manen tani, ibatik manen ti anak ko kada kayo kan ni nanang, tang. Awan parikot iti dayta. Rebeng na lang met nga agnaid kada kami nga puta apo kumikat nga ron ni Glyza. Kanayon yun to kuma palagipan tatang. Nang runa iti grupo ang nakisalyan na. Ang mga no, maibarkada dan tuki de. Di yu ko maunay palubusan arumrumwar nang runa iti rabi Wen, awan rumbeng a pagdanagam iti anak mo, Los. Nanakam ni Glyza. Patsek asanto nga garamit iti saan anasaya at jay apo ko. Naimpag nga oras mo, Auntie Luz. Si kamot gayam, Jerry. Oh, nakapasyar ka mat. Umunod ka pa ya, Barok. Agyaman na kanti. Hala, umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na kamanin, Auntie. Ay, mabit lang ang taayabak ni Glyza. Adangamin iti silid na ka. Kwa, saanan? Kinapudno na sika ti gagarak. Ha? Siyak ti gagaram ko nam, Jerry? Wan, Ni. Iti anyaga po. Kahit ko asawan, ada ka di ibagam kanya. Tapay ako na masyak, ti gagaram. naibaga nga ni Glyza nga agsublikan iti Hong Kong iti mabiit. Awen nga rod. Kasla kaano laeng ang nagawid ak. Ang amita, nalpasan ti makabulan na bakasyon ko. Kailiw kan tulakit di. Nang runo ti kastoy panagsarsarita ta. Kastamat ten, nagiti ipaspasangom amakmakan tunggal umayak diti balayo. Ha? Sapay ko ma, tagtultuloy lat ti kastoy alinlangan ta. Uray agsublikan iti abroad. Oh, Jerry, anda ka matgayam? Ay, nasaya at mo, tarimwar kamot lang iti silid mo, anak ko. Wala, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Jerry, wen? Mapanak pa iti kusina, ang mga numaksot tilot-luto. Sige, Mami. Barok, panawan kayo pa dito'y salas, wen? Sige, auntie. Oh, nakapasyar ka man. Ada ka di manan iyawis mo. Awan, Glyza. Imayak lang pimasyar. Awagan man ket diti tropa. Tagi-istorya tayo. Ay, napo. Pasado alas 5 gaya man iti agsapa. Ay, napo. Bumangon ako na. Iti kasta makaluto ak anasapa. Sigurado, masapa man ti amo kasumrek iti opisina. Ay, napo. Ada message ko. Basaag man pa. Lemot Jerry. Good morning, Luz. Naglukon da ito nga ubing. Bir nga sanak mo latan. Uy, no? Nalipatan na laeng. Akinabilan iti auntie. Replyak man. Oh, good morning to Barok. Nasa pakamat anak kariing. Aday ta. Naisen kon. Ay, mapana ko ni Jay kusina. Nag-reply mo ta dagos. When ag-review ak ngamin habang agkap-kape si Kangay.
Madamdaman ton ariplayak dayto agtrabaho akpay. Narigatan, amangan no agunget ti amok no maladawak nagluto. Nakapagsarita kayo kadain ka ni Mame, apaw. Wen, Lolo? Kahit kumusta mo't ngay ka no, jay inam. Kumusta ti kasasaan na ijay Hong Kong? Okay ka no lang, mat, Lolo. Ado ka numanan tinaorno nga intod ti amo na. Ipawit nanto ka numanan intod day off na. Ay na, nagsayatan ngay lukasta. Imbaglangan ata nasingpat tinatumpungan na nga amaw. Wen nga rod, Lolo? Isasi ka apok, ingaid mo ti agadal, wain. Iti kasta, makaturpos ka. Tapnuwadan tumad pakakit-kitaan jay inam iti rigrigat, kan sakripisyo na ijay abroad. Wen ka di, Lolo. Danag yun aya. Talaga mat nga igagaid ko ti agadal. Kas makita yumat, nangangato dagiti grado. Wan mat kendi Ala, itultuloy mo nga rod kumaday ta, aging nga agturpos ka, wain. Wen ka di, Lolo. Don't worry. Oh, hello, Jerry. Nakaawag ka man. Wana, tadi mo mat-replyan nagti-message ko ken ka. Ah? Ay, kwa. Ay, pasensya kan barukwan. Medyo busy ak ngamin. Ado ti matrabaho ita dito'y balay ti amok. Ada ngamin bisita da. Iso anas kan nga asikaswa kida. Makumikom ka lang nga tangag paisoy ti trabaho, wano, liklikan na. Ni, iti anya kumangay agapuan liklikan ka. Los, podno ti bagbagak, agayatak ken ka. Patyin na kumamit. Tsak nga rodan amo no niya ti aramidag. Ngamin, sika ka na yung tilinahon ti panunod ko. Jerry, kataw-tawin am laeng ti anak ko. Iso nga, arig na kat anak ka maten. Mangbiro ka langan iti sabali a babae, apangibaw ingam iti ayat mo. Tai, kataw-tawin am, ta iso ti maibagay ken ka. Sana kas kanyak, abakbakitanen. Jak to aramidan day ta. Gaputas si kalang ti babae na nakariknak iti kastoy, Los. Jerry, Sa anak mat kat di nga gapapura, amok ang masusuro naktumat lang nga ayaten. Kat urayak day ta akan ito. Jak to mauma amang ibagbaga iti napudno apan nagayat ko ken ka, Los. Jerry. Naranyag ti rupam ita, Jerry. Madlaw anaragsak ka. Ha? Ay, siyempre amom ka din o apay? Amo kon. Kasangay mo ita, saan ka di? Wait, ken saan lang nga ita? Anya pa'y. Pugtom Ibagamon di na kon pagpanunutan pa'y. Inaklon na kong ti babae asam sa bungag. Oh? Ay, congrats nga rod. Kamaudyanan na, adan girlfriend mo. Wan Glyza, kastaw na yaragsak ko. Ngamin, iti mismo pa kasangay ko ti panangaklon na kanyak. Wow! Sana all. Yam amom tumamat kanyak ti girlfriend mo? Ha? Wana, yam amok to ken ka, Glyza. Hello, babe. Naawat mo ka din timpawid kong allowance mo? Well, babe, ket agyaman na ka? Awanan yaman na, babe. Amumet, ngay ayaten ka unay-unay. Kat ikarik nga aramidag amin akabailak. Tapno matulungan ka iti panagadal mo. Mababainak nga rodan ken ka, babe. Sikamot amin ang timang mangtad iti allowance ko. Agraman abang ti boarding house ko. Ay na, di mon panunutan day ta, babe. No adalakit di, ay kat
Mangtudak kunak manen. Malaksid no awan talaga, di awan mo ti maitid ko. Managa pagyamyaman ako unay, babe. Ngamin, ibingbingayan lakmutlat ta iti birok mo dita abroad. Inton sumarunon ton, tikid-kid dawam a motor, wan. Nangipaw itak mo't ngamin, iti balay, iti igatang da kadagiti masapsapul da. Ken nang tudak mo't ay, iti allowance ni Glyza. Wan, babe. Awan pare ko titi dayta. Urayak latan no kaano ang makaipawit ka iti igatang ko iti motor ko. Wen, di ka agdanag. Ta, yurnungak dayta a motor. Itapay lang, nalausan ti panagyaman ko ken Carlos. Agyaman ang iti pan nakaawat nga ipapaay mo. Masapol ko ngamin unay ti motor. Usarek nga deliver. Isupay mo tayo patgadak para iti allowance ko. Wen ka di. Awan parikot iti dayta, kunak lang nga rudon, Cherry. Basta para ken ka, go! Mano nga aldawen nga awan na awat ko at text kan chat manipod ka ni Jerry. Hanggang maapay nga ta. Awagak ti messenger nangam. Jak mo't maawagan. Saan nga reply ka dagiti chat kan text ko? Kanayon mo't anak ka offline. Damagag kumakiniglay sa angam. Sanan. Amangan numakadlaw tupay kit diti anak ko. Ay, urayag latan nga agchat. Amangan numakumikum laeng iti pagadalan. Wenno kadagiti part-time job na. Hello, babe. Apay ngay tala nga sungbatam ti awag ko. Di mo mo replyan dagiti text kan chat ko ken ka. Apay, adda ka di parikot? Kwamin, Luz. Ibagam tapno jak agpugpug to. Amom ka di madandanagan ak unay ken ka. Kung naklakit din noan niya tinapasamak mo. Luz. Apay, adda ka di parikot? Ibagam, bareng makatulong ak. Kwamin, jay, kwa. Anya dayta. Ibagam Ita ka dipay nga agbain ka. Oh, come on, ibagamon, babe. Nakasagana ak adumngeg. Pakawanan na ko, ma. Ne, pakawanan ka iti, anya, Jerry. Pakawanan na. Saan lang si kati girlfriend ko? Anya? Ada pa yung girlfriend ko dito Pilipinas. Kat jak makadiskarte amang sungbat ka iti awag mo. Gapot agkadwa kami iti sumagmamanungal daw. Anya? Hanggang di kagdanag. Tas saan ka matasinaan? Ituloy talat ta ti relasyon ta. Ngamin, ipatpatid ka ta. Dua kayo nga ipatpatid ko. Dua kayo nga ay ayatag, Luz. Anya? Anya nga iti ko na ti anak ta bakit? Makaawit ka di matlaang ito ng graduation ni Glyza. Ay na, saan ka nupay anak kapakada iti amo na lakay? Ay sus, sayang matano di na matindaran ti graduation ti anak ta. Bareng luadan to ka numayra na seminar ti amo na. Tapno makabakasyon mat iti uray duwalaeng alawas. Kasta ti kunara. Wan, lakay. Ay kahit sapay ko mga ron at kasta bakit? Wan na ako malakay. Sapay ko mata makabakasyon matlaang. Oray agsublinto matla dagos. Kalpasan ti graduation ni Glyza. Ay na, kasla kaano lang dahil di pagsinsinublatan ta nga awiran ni Glyza. Ita balasang ay. Aggraduar pa yan iti kolehiyo ko na maalakay. Wan garud bakit? Ay na, talaga nagbiit ti panawan.
Nagsakit, Jerry. Nagsakit, tinaramid mo kanyak. Sorry, Luz. Sorry talaga. Inanano sakti sakit. Uray amok nga dan sa bali ang girlfriend mo. Pinaupawitan ka lata. Tinultulungan ka aging gaana danon ti graduation mo. Siyak tinaggasgasto si ti amin. Manipod selebrasyon, kas gift kan graduation cake, siyak amin. Gaputain ka rin nga ikan na kay ti oras. Kalpasan ti graduation mo. Inkarim nagsarita ta. Gamawan mo't na uray ko. Gaputa mas inununam mo ti girlfriend mo. Apay, Jerry. Apay, pinangnamnaman nak. Gapu ka dita ubing da dya Gemma. Ngam iti siyak. Gapu ka dita maitid na tinainlasagan aragsak. Adyak maipaikin ka. Kasta ka dila ang kalakati manglipat kanyak. Ha, Jerry? Luz, sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Ikarik. Manipo dita. Ikarigatan kan kaniti oras. Promise. Apama na makasubli ka ijahong ko. Kanayo nagtun ti umawag. Ag-text kan ag-chat kan ka. Sorry ka din, babe. Sorry. Adagayam message request ko. Ay, kitahag man. Ha? Gemma Sarmiento man. The girlfriend ni Jerry dito basaag man ti message na. Ang Jack i-accept. Hello, Auntie Luz. Pangaasim taliklikamon tinobyok. Putdem kuman ti anyaman a relasyon nyo. Ngamin, saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Usaren nakalaeng para kadagiti na immaterialan a kasapulan na. Isu apang nga asim talipatemon ni Jerry. Unay na. Nagsakit. Anyangay nga ron. Basol ko matlaang. Ngamin, hintad ko amin nakasapulan na. Uwen, basol ko ti amin. Basol ko matlaang. Iso ama saksakitan nakita. Oh, Jerry. Nakaawag ka mat. Ada ka di manen kasapulam? Ada ka di manen ikarim? Adi mo mat kabailan atong palan? Luz, sorry. Pakawanan na. Pakawanan manen? Makauma? Sorry, ngam put den ti relasyon ta. Namon nga minan ni Gemma ti may papan kadata. Tsak kabala na mapukaw ni Gemma iti biyag ko. Isa pasensyakan no sikati sakripisyok. Agyaman na karagti amin na tulong mo kanyak. Kat kidawag alipatan na kon. Awanan ka itibain. Kalpasan dagiti sakripisyok para ken ka. Kastoy lang ti aramidom kanyak. Mananggun daway ka, Jerry! Sorry, Luz. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawanak. Kat kidawag nga agtalinad kumaalimad ti may papan kadata. Nang runa ka ni Glyza. Oray narigat. Ikarigatan ka alipatan. Kat sapay ko mata kasta kamad kanyak, Luz. Talaga alipatan kan, Jerry! Mananggun daway ka! Miss F, insang sangit ko ti sakit tinakam ko. Ket aging gaita, kasladyak pay laang makamove on.
Nagsakit ti inaramid ni Jerry kanyak. Sinugat nato'y pusok. Sugat akaslasaanen akabailan nga agasan pay ti panawen. No maminsan, uray ka sa nugayam ti panagayat nga ipaay mo iti may sa tao, saan latta nga umdas dagitoy para iti ipatpatag mo. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa, ken panangiyornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Luz. Ken ka pagayam, Luz. No maminsan itinagan ni ayat kasapulan tayo met ti sumugal. Ket no maabak tayo, iso ti agbalin nga adal tayo iti biag. Ket agserbi daytoy tapno agbalin apigsakan kirad tayo, tapno sumugal tayo manen, agingga amangabak tayo. Pacheck adumteng tumatlaang ti aldaw a maka-move on ka, ket masukatan iti ragsak ti liday a marikriknam. Alakastan pagayam, Luz, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalapas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kani pagayam tayo Averon, ti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan Averon. May saak nga OFW manipod taon 2010 dito'y pagilyan a Hong Kong. Adumat arigat tinapasarak ngem kaasi ti Apo, nailasat ko amin dagita ket napagturpos ko met iti kolehyo dagiti tallo nga anak ko. Iti agarop 15 atawan ko iti balasiw taaw na minsanak laeng a nagawid gapu kadagiti agsasaruno a babayadan ken problema ti pamilyak. Uray kayat ko a makaden na ti pamilyak, inan anusak ti iliw ko, tapno maipaay ko laeng tinanamay a biagda. Aging gaan na danon ti panagawid ko. Kastoy man dagiti pasamak. Apo na sa. Nana. Apa yan? Ano di balay tayo, anak ko? Nanang? Nay, Nanang? ata kayo mo't nanay. Apay nga, adi yung bagbaga nga gawid kayo gayam. Iti kasta, sinabat na kayo kumamati di Manila. Ala, Wen nga rod. sorpresaan kayo ko mga rod, anak ko. Angam, siyak mo't gayam ti masorpresa. Apay nga, kastoy matan tinagbanbanagan ti balay tayo. Ay, wen nga rod Napigsamat nga min ti kalkalpas a bagyo, iso analayos ti balay tayo. Naikatpaykit din at ibubong ti kusina. Diyos ko. Sana balay, ta may sublimot laab dago si tisigod ti palay tayo. Basit lang nga na panaglinis na ito. Isarunog tumaten, nga raminan ti bubong ti kusina tayo. Nala, tulungan da kayo amang yun, nagiti maleta yun, nanang. Ay, sanan, Mabel. Ituloy yun at tantaglinis. Iti kastamal pa sa dagos. Siya kung ti makaamo amang bagkat kadag iti maleta. Audrey. Apay, nanang. Asino ti babae nga agin indayon di ta balkon? Ha? Ay, nanang. Ni manang mayan. Asino a mayan? Kinagure ka. Kasla masikugmat. Masikugat talaga, nanang. Kabulanan ng tupay kit din. Ha? Sino nga rin ta babae? Apay nga da dito'y balay. Nobya ni Manong Sandro. Anya? Nobya ni Manong mo as Sandro ko nam? Wen? No kasta. Adda nobya ni Manong mo? Katwan? Uremat ni Manang Mabel. Adamat yung nobyo na. Saan laangan na nobyo Ngamin, nabayagan nga kabkabalay da. Anya? Sa dinumot nga iti ayan tinobyo ni Manang mo. Nasapa matari mo ritay. Amangan no napanmanan na kibasketball Anya? Apay, awan trabaho na? Awan nanang.
Paglan nga istambay. Ay, Diyos ko. Ne, sino nga dito nakamotora si Mangpet? Ni Clifford nanang, nobyok. Anya? Sige, panawan kayo pa dito eh. Baliwan tayong tulangan ti agsarita inton malam. Amangan ngamin no, maladawak pa iti trabaho. Sige anak ko, agananad ka kuma. Awan, sige, mapanakon. Diyos ko, anya ka din dahito ay anas ang patak. Diyak lang pag-arop. At dagaya man ang kabalay dagiti anak ko. Awan mat nadakdaka mata. Tunggal kasaritak ida iti cellphone. Ne, aldaw magaya man. Diyak matin napupuutan ti oras. Kunak no parbangon pa'y lang. Hanggang na nga ito magaya man jay init. Ay tinasayat. Bumangon ako. Naimas ko matin tinaturog. Ay, inakman agluto iti pamigatan mi. Manay! May kayo mga tayon! Ciao! Ay, umuna kayo latan amangan. Nabsugak pa'y. Nagkapiak ngamin itay. Idayak to no pisina amangan. Maladaw akon. Ay, makamukay nga rin di kay mangan. Basta siya, mga anak ko. Sanay, dapat papanakit to madamdama. Wen, mangan kalata ditan Sandro. Mangan kamin tulatan, inton mabisin kami. Una yan. Tidak man la malakip met nga ay aban dagiti anak ko. Amo damat nga daak dito'y balay. Talagan sa ngawanan sirsirbig ka na ko ada. Oh, nanang, itay kayo pa'y dita. Ingkay mo't manganan Wen. Sige lang, anak ko. Madamdama akto na mangan. Nasa papay madlaeng. Kan may sa anak matarumuar. Dito'y akla ang balay. Umay kay manganan. Nakaluto akon. Nangat yung luto mamasidana lang. Balatong nga nasagpawan iti karne ti baboy, anak ko. Wow, nag-iimasan. Sigurado nga, dumanan ti makan ko no kastwilay. When naimas day ta ingisak ken nalukneng ti karnina. Ay, kaya mangantay nga rin na. Una yun, Sandro. Mangmangan ka matlatan, adi ka pa agayab. Kaslawan ka balay mo, iti kastangar aramidam. Itay bigat, kastaman ang tinaramid mo. Nangan ka, siksika. Po, lupin na nga, makamukay mo ito na amang rik na. Kan may isa, nagayab mo iti ni nanang. Agridam kay kami na. Tanong ko na da amangan, manganan. Maminsan lang kayab. Managim bubukod ka. Tabagim lang ti pampanunutam. Ala, gusto day tan balasang ko. Ala, sumango kakit din, tamangan kamutin. Saan anasayaat nga agrikyer kayo iti sangwanan ti panganan? Mangtad kay man iti pang grocery nanang. Ha? Kas makita yumat. Naibusan ti karga ti ref. Kas tamat tandag iti istak tayo adilata ken noodles. Naibus pa ikit din ti bagas Apay, di ka pa nagsweldo. Saan pa'y nanang? Manulaang mat nga ti sweldok? Ken maysa, nayutang ko amin ng ti sweldok itabulan. Anya? Wen, iso amangtod kayo man iti pang grocery. Uno saan? Da kayon ti mapan ag grocery. Tane, adapay trabaho kinton madamdama. Ala. Siyak to nga roden ti mapan ag grocery, anak ko. Sige nanang. Ibatik ti listan iti lamisan ijay kusina inton madamdama. Makamu kayon to lang arudan. Kitaan nyo latan no anya dagiti kurang. Owen, anak ko. Sa dino ti papanan nyo nanang. Nakapilis kayo man. Wen, rumwarak biit. Mapanak gumatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Itulog kayo na. Muludag pala ang ti motor ni Bayaw Junel. Ay, sanan anak ko. Mabutungak nga agangkas iti motor. Ag-tricycle tulatan.
Like, dakata kayo dito. Ayun kaya, mangibati kayo man iti pang sigarilyo mi kan ni bayaw. Anya? Mangibati kayo iti pang sigarilyo mi kan bayaw, Jonel ko na. Apay, di ka sumrek aya iti trabaho. Awan ang trabaho ko na nang. Nasuspende ak, nga po iti kanayo na pan nakaladaw ko. Saka po, ano, isublidak pa yung ano, ikatinda ko na talaga. Anya? Ay, di yung iyaw awan ti saritaan. Iti jokit din ti daw dawatag. Nayunan nyo, taagsyat kami pa'y kanipayaw. Magururayan may, no, adda dumteng nga pagsayatan. Ne, agsangsangit ka matlatan ka anakan. Auntie Helen, Ay, Beron. diyaga mo. No kasano ka kasalita na iti anak ko, ate. Diyaga mo no, anya ti marikrik nag-ita. Nagsakit tinagam ko. Ikas lang madudog ti puso ka mangkit-kita kadakwada. Ay, Tunggal umawag da idi kanyak. Nakarespeto da. Naglaing da makisarita iti cellphone. Ang mapay nga ita-ita. Tada akon. Dandan ni didakmat kaya ta kasarita. Kaslapay kit din. Kaslapay kit din likliklikan da kanti. Sadak lang kasarita no adda masapol. Wano ipagatang da kanyak. ay, kat mabait dala siguro anakan. Kasta nga ta, auntie. Nalabit akasta. Gamin, naklaat da iti panagawid mo. Di na pulos ekspektaran nga agawid ka. Sakit, nasang patama na bagyo ti balayo. Saan lang aday ta? Ada pa yun na yun adwa. Talo pa'y kit din Tano maminsan kat ijay matlaang amat maturog tinobyo ni Audrey. Di naman laang inikan it importansya di rigrigat kan sakripisyo para kadakwada, auntie. Pinagadal ko ida. Tapno ti kunhagat makabirok damat itinatalgan at trabaho da. Hanggang saan mat gayam, tanaki asawa da nadagos. Tinasakit. Saan man laang nga imbagbaga kanyak. Awan man laang pulos nang ipadamag mat kanyak. Nadyak nagawid. Nadyak pa'y namuan di kastoya sitwasyon ni Jay Balay. Ay, kaanakan na yan. May samot na dyan, Nestor. Imbis nga isukumati, mangan andi ngay itaganyak. Saan? Tadamot gaya man sa bali, akadundun na. Ay, nagsakit, andi. Nagsakit na gito'y anaamuak. Abay akas to'y matan tinagbanbanagan ti pamilya. Abay ngayon, ti. Maala, uston ka anakan. Nalabit apan nubok laang ti Diyos, daytoy kan ka. Di ka kumaumibibat kan kwa na. Kumararag ka, kat dawatom ti panarabay na. Day tati kasayatan nga aramidam kaanakan. Hello, Johan. Yes, Santa Veron. How are you? Why you look sad? Is there any problem? Johan, Why are you crying, auntie? please help me. I want to go back there. I don't like to stay here in the Philippines anymore. But why? I will tell you when I go back to your house. All I want now is to go back in your place. So please help me. Please help me, Johan. Okay. Don't worry.
I will tell my mom to work your papers tomorrow to the embassy so that you can back here soon, okay? Okay, Johan. Thank you so much. No need to mention, Auntie. Just stop crying, okay? Everything will be okay. Okay. And again, thank you so much, Johan. As I said earlier, no need to mention. See you soon, Auntie. See you soon, my dear Johan. Talaga ka adi kad malapdan nga agsubli jay Hong Kong kaanakan. Saanan, ante? Nakapagdesisyon akon. Urayan niya pa'y di mapaspasamak. Agsubli. Kat agsubli ak kadagiti sigud nga amok ijay Hong Kong. Awanan ti makalapid kay kanyak. Ay, Biron. Impag ijay, ante. Tamo da abaloran dagiti rigat kan sakripisyo. Saan akas ka dagiti mismong anak ko. Kas tamot kan ti awanan pain nga asawa. Di daman laeng pulos inikan iti patag dagiti sakripisyo kadakwada. Ammo ka din, dagiti anak mo ti ipapanaw mo manan. Saan, ante? Jakin baka kadakwada. Hapay no kasaritan pa'y idama minsan. Saanan, ante? Dadakkel damatan. Makamudamatan iti biagda. Biron. Awan mo't siguro makunata kanya, ante. Pinagadal ko matida. Sanak mo't nagkurang anang bagbaga kadakwada. Jak mo't nagkurang anang ipawit para kadagiti kasapulan da. Intid ko amin masapul da, ante. Intid ko amin adawatan da. Ngam, anyan. Takasoy mo't gayam ti masang petak. Biron ka anakan. Di ka ko magumurgura iti ibagakwan. Ha? Di mo ko maipabasol amin kadagiti anak mo ti kastoy mapaspasamak ita iti pamilyayo. Anya ti kayat mo asawen, Auntie Belen? Amom kanakan. Dumalata ngamin, no si ka mismo tinang padakkel kadagiti anak mo. Mabantayam, ken maiwanwan mo ida kadagiti aramiden da. Auntie. Agasemmet nga iti agarup 15 atawan akaawan mo iti denada. Puno ang nagsakripisyo ka. Ngam sapay kumata maawatam mo't ida. Masiguradok apresensyam ti sapsapulan da. Saan kat akwarta, uno anyaman anay materyala na banag. Ada akong dita, auntie. Ang maawatan da kumamat. Awatan nyo mat kumaati sitwasyon ko. Awatan nyo dagiti rigat kan sakripisyo ang nag-abroad. Tapno laang maitid ko dagiti kasapulan da. Ay, maawatan ka matkiti ka anakan. Tsak matkit di kanunungan dagiti anak mo. Tatalaga mat asaan may parbeng ti kasjay nga inaramid da. Awan ti sabali ada awat ko. No di ti pan nakaurnos matlaang ti amin. Iti nagbabautan yung agiina kaanakan. Apay, Nestor, anya ti masapul mo. Tapay nga inkuyog mo pa'y dagiti anak ta nga imay dito'y balay da, auntie. Pakawanin na kumabakit. Pag-aasim, tandi ka nagsubli ija Hong Kong. Agdan ka nito, ita agdiden natayon ka na anak ta. Naladawan ti amin, Nestor. Awanan ti makalapid pa'y kanyak. Bakit? Agub-uban kan. Ngam naalampay laang ti agbabai kan pumutot iti sabali. Manipod ita. Awanan ti maalayo kanyak nga uray piso. Pakawanin na kumabakit. Pagbababawiyakon tinaramit ko. Ipagpagapom kumamit ka na anak ta. Kas na ko, Nestor. Naladawan ti amin. Nalpasan dagiti papeles ko. Agraman ti plane ticket ko. Nawaya kayon iti babaim.
Uray agden na kayo aginggat kay kayatyo. Ket no maipapanmet ka dagiti anak ta. Panagkunak. Nalpas meten ti obligasyon ko kadakwada. Tadakkeldan. Ammod amot siguro ti agbirok iti bukod da a pagsayaatan. Talaga gaya mga agsublikan iti Hong Kong, nanang. Wen, dadakkel kayon. Amuyo mo't ti nasaya at kansaan. Amuyo mo't ti agbirok. Isa, makaamu kayo mo't iti biyagyo. Total, nagdesisyon kayo mo't adakta kayo. Nanang, Pasensya kayon. No nagbalin kami asukir nga anak yun, nanang. pasensya kayo na ano kasto tinasangputan nyo. Nakaadal kami ng pweso. Ngam istambay kami mat kanimanang mapel. Imbagpay ka ni Audrey. Tadan na talaga na trabaho na. Pasensya kayo na talaga, nanang. Husto ni Sandro, nanang. Da kami paikit din nga inauna ti awan trabaho na. Daman masarakan mi. Ngam pa extra lang. Saan kami matama regular? Pasensya kayo na. Nunang namnama kami latan kadagiti ipaw-paw itiyo. Pasensya kayo matan. No saan mi man lang apulos nga inbagbaga ti may papan kadagiti inkabalay mi. Kasta matan ti may papan ka ni tatang. Kinapudno na, nagbutang kami na saan da kami napawitan. Iso ngayon limod mi ti amin. Sapay ko mata mapakawanda kami, nanang. Okay lang. Talaga siguro akas na tibiyag. Anya nga ingarod. At daditan. Naska na sangwen tayo no anya man ti kasasaad tayo ita. Day tamot ti pinili yu abiyag. Iso makaamu kayo mat nga rudan. Agsubli aki di Hong Kong. Ngem, di yun namnamaan apawitan kayo manen iti pinulan. Agbiro kayo matan iti kabukbukudan nyo. Tapno mabiyag kayo. Sakbay a pumanaw ka kaanakan. Palagipan ka pa'y iti maminsan. Ante, Maawatak ti marikrik na mita. Ngam pangaasim, tadi ka kumaagi mula iti sakit tinakam kadagiti anak mo. Uray agsubli ka ni Jabalasiw tao. Kanayon mulat ta kumaalaglagipan. Nga adda dagiti anak mo dito'y nga agur-uray iti panagawid mo. Isuda ti pudno a pamilyam. Isuda ti pudpudno a mangipatpatag kan mga ayat kan ka. Ante, Kas kanayon ko nga ibaga. Kumararag kay ti Diyos. Dawatem ti panarabay na. Katsapay la kuma. Tamaurnos tumatlaang ti amin. Sapay kumatakapya ti agari iti nagbabaitan yung agina. Kastamatan iti asawam. Diyos ti kumuyog kan mang tarabay kan ka iti panagsublim iti Hong Kong kaanakan. Ita Miss F, adda akmanon dito'y Hong Kong. Awan pa'y makatawan ko dito'y manipod nagsubliak. Jak pa'y pulos pinawitan dagiti anak ko. Ngamkit di, kanayon dakmet ako mustaan. Kanayon dak nga awagan. Adda kanon natalgad at trabaho da. Pagaw-awidan dak pa'y kit din ta isuda kanon ti makaammo iti amin. Agi nanaakmet kanon ta isuda mo ti agtrabaho para kanya. Mapan ko kano aw-awiren dagiti apu ko. Kat no saan nga agbaliw ti desisyon ko, amangan no palpasakla ang ti dua atawan a kontratak sa aktumatan ag for good. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Kat pagyamanak unay ti ingkapan ng yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Veron. Ken kapagayam, Veron. Narigat tibiyag dagiti OFW. Ngem narigat met tibiyag dagiti pamilya a napanawan da ditoy Pilipinas. Agpapadadalaeng met nga agsakripisyo. Ibibturan da ti iliw kadagiti asawa ken anak da. Adda dagiti anak ken asawa a makaawat.
ngam addamat dagiti anak kan asawa asaan a makaawat ket agrebeldeda. Banag asaan ko maarumbang. Angam talaga kasta tibiyag pagayam ko. Amin tayo ket agdalan iti naduma-duma a pannubok tibiyag. Kas kunam dito'y surat mo, okay kayon kadagiti anak mo. Ket sapay ko ma, taagtultuloyon ti panagkikinnaawatan nyo. Iti kasta, naragragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam veron, ket pagyamanak unay, tiing ka panang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo a glory. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan. Padas nga aging ga ita ket kaslatag tagay na paylaeng ti kayarigan na. Padas anang tedsaem kada kami nga agiina. Ketapno nalawag ti amin, rugyak man ti agsalaysay idi adda akpay laeng ijay Saudi. Hello, anak! Kumusta kayon? Okay kami lang, matnanang. Da kayo ngay. Ay, Rika! Roger! Umay kayo! Adaawag ni Nanang! Darasan nyo! Hello, Nanang. Kumusta ngay mo ti trabaho yu dito Saudi? Hello, Nanang. Kumusta kan? Si ti Apo. Nasaya at matlat ti kasasaad ko dito'y anak ko. Nasaya at matngarod no kasta, Nanang. Wena. Napay, sa dino ti ayan jay amayo. Awan ka ti manan di tabalay? Kas iti sigod, Nanang. Adda manan ijay likod ti balay ni Tatang. As-asikaswan namanan dagiti taraken na amanok. Kaslay sungarudan ti asawa na. Bigbigat pa lang, isuntiat aprosan na. Anja? Wen nga rod isupay ti unaan na apakanan, sakbay nga agluto iti pamigatan mi. Nasaysaya atin na ti kasta. Ngam ti minalem amapan aginom ije tersena ni Antiyo at Teresa. Isumat lang nga isu, Nanang. Kat nominalam nga ibaon na ni Roger amapan gumatang iti arak. Wano saan? Mangdagas ije tersena ni Auntie Teresa sakbay nga agawid. Anya? Una yan. Talaga nga awansan pagbaliwan jay amayo. Na ito lang nan, tiki naman ang nginom na. Rika, Rhea, Roger, bumangon kayo ditan. Aldaway, nakaluto akon. Dahil tala, mangalan karamidan niyo. Ay nga torasan, Tatang. Ang alas 6 ay tagsapa. Bumangon kayo ditan, tadi kakit maladaw ang mapanag-eskwela. Nasapa pa iman. Anya alas sapa. Aldawan na rumrumwaron niya po init. Baka turturog akpay lang, Tatang. Madamdam apay. 5 minutes pay. 5 minutes dita. Bumangon kay kid din. Bumauton jay insagana ka pamigatan niyo. Ringam ka din nakitad din. Wen, Tatang. Oy, Rika, Roger, bumangon kayon. Aldawan. Hello, Lakay. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Ay, kunasaya at mo't alakay. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Sa dino ti ayan dagiti anak ta. Awan na pa'y. Di na pa'y si Mangpet manipod pagadalan. Napanda nag-eskwela. Ay, wunan niya. Webes pa'y lagayam ita. Ay, kunakit din no Sabado. Ay, sus. Apay, kumabaw ka na ya bakay. Ay, wun nga tan-a. Bumakot mo't ngaminan da tao. Agawit ka ngaminain. Narigat no, bumakit ka dita abroad. Ay, kaya't ko launay ate agawid, Lakay. Ang kasanon nga iti biyag tayo no agawid Sapay agis eskwela pa'y lang dagiti talungan nakta. Agdubli kayo dak abakit. Makikonstruksyon na kiti aldaw.
agpasada akmat iti rabi. Scholar mo iti talungan nakta. Iso nga awan nga ron parikot karag iti tuition da. Ay, wen ngam kasanun nga iti inaldaw abalunan da, kan pamasahe da. Kanan tayo pa ngay. Kan may sa, awan mo't amok mabalin ko kuma pagtrabahuan dita. Tauray agawid ako ngagpaiso. Alangan mo't ngagmulmulagat aklatan dita balay. Kahit man ano ngay, no ko na ngagmulmulagat ka lang dito balay. Tinapateg, agdidin na tayo kadagityan nakta. Naragragsak mo't lang, no kumpleto tayo asang kapamilya. Dayta, ti kapapatgan, bakit? Ala-alawanan, nangabakan Ricky. Bayam, tapanunutok ana imbag. No agri nyo akpay iti kontrata ko no saanen. Ala, agin inom kayo manan, tatang? Basit lang mo anak ko. May salangang botelya. Pangpayamas iti turog. Agas ti bambanog ko na naman. Wen nga minalam kayo matan nga uminom. Inton kwan, makaala kayo iti sakit yo, gapo iti day tangar aramiden yo. Saan mo ngamin nga ibagbaga Uray jak ibaga, talaga nga isumat lang titurong na, gapo iti kaiinom yo, tatang. Awagan man kit din ni nanang mo. Kaya't ko ang makasarita. Anyat orasan aya. Agalas 7 iti rabi. Alas 2 dapay lang iti malum ijay, tatang. Sigurado ang madama pa iti trabaho ni nanang. Umawag tumat lang day jay, inton madamdama. Ited mundo nga rot adagos kanyak no umawag, word. Ibatik ti may sa cellphone ko, tatang. Rumwarak ngamin. Agsara kami ko ni Dominic. Ada na patagapagsaritaan mi. Da kayon tun ti makaamo amang sungbat iti awag ni nanang. Anya, masikog ka kunam Rhea? Wan, nanang. Sorry. Ay, unay kamutan. Second year ka lang iti college. Ang nagpasikog ka kit din. Ay, kasanun nga iti panagadal mo ita anak ko. Agsardengak pay laang, nanang. Unay kamutan, Rhea. Sinayang mo ti scholar mo. Ay, sinayang mo anak ko. Sana bali, nanang. Ituloy kong tumatlaang. Apa man ang makapagpasngayak. Diyan mo ti bagak. Nanang. Halakit. Anya ngay nga rod. Addaditan anak ko. Awanan mabalinan tayo. No di ti mangsango iti agdama akasasaad mo. Nagsarita kami matan ka ni Dominic iti kalman. Kat naibaga na ano mabalin. Agkalay sa kamin sakbay at dumakkel ti tiyan ko. Dumanon da ka noon, nanang. Mala. Itid mo man nga rod. Kanitatang mo ti cellphone. Agsarita kami. Maipapan iti dayta abanag. Kumusta la kay? Anya nga iti nagsasaritaan nyo kadag iti dadakkel ni Dominic. Ay, kat nalpasan at isaritaan bakit? Napitsaan ang tinasardag iti ubing. So nga gawit kan, datakadwa ka mangimartsa iti anak ta iti simbaan. Ket kasanungay ka no ti magastos iti panagkalaysada. Gastusan mo't laeng kadi dagiti dadakkel ni Dominic. Amangan mo't no namnamaen da nga da iparwarta. Nang runa ket amuda nga adaak dito'y abroad. Naipagamot kat di ti ama ni Dominic, nga isudan ti makamu iti amin na magastos. Amangan no nang ikarkari ka manen itinuan niya laditan. Saan mat abak? Ti ko naglaeng, anusan da ano nyaman ti maitulong ta. Isuda ti lalakyan. Isu nga anusan da nga rod at gastos. Wala, hanggang tumulong tamutlat tabakit. Naringat mo't ano awan na pulos ti may paruwarta. Uwan mo't kit di ah. Okay, kasano? Magawit ka na, tapno takadwak ang mangimart sa iti anak ta. Diyak pa'y maipasigurado ti panagawid ko lakay. Padasok ati agpakada iti amok. Bareng palubusan nak nga agbakasyon. Angam no saan, awagam ni nanang. Ta isuntun ti kaduam amang imartsa iti anak ta. Anya? Ay, inauna nga anak ta ti agkasar bakit?
Apay, ipalubos mo ka de. Hindi mo matindara. Uray kayat ko ti agawid no di nakmut palubusan ti amok lakay. Awan mabalin ko. Ken maysa, masapul ati kwarta. Masapul at tumulong ta iti magastos. Tapno awan mo't ama kun kuna dagiti abalayan ta. Ay na, nakaloklok bagmatan ti apo ko ta. Ngaron ba kay, nagkagsan nga awiray. Makakita nga sa klutay. Ay kat ano sam alakay. Umuna nga apo ko ta dayta. Iso nga ano sam nga awiren. Makawit ka mo't nga minil, bakit? Ito kasta, maawa-awir mo matan ti apo ko ta. Wanda kay. Umadanin ti panagawid ko. Agpaisaw? Wen, di akong agrinyo iti kontratak, agawid akon. Ay, nagsayatin lo kasta bakag. Kamaudyanan na, agdedin na tayo matlagay. Wena, ay na, kailiw kayo ngamin una yan kadagiti anak ta. Agraman ti apo ko ta. Bakunak asya kung ti kararagsakan nga ama ken asawa iti agundaway glory bakit. Tapay mo't nakay. Wen napat gamot langan ti kiddaw ko. Napatgan mo't langan ti kanayon nga ikarkararag ko. Asapay ko matagdin na tayo mo't langan kadag iti anak ta. Unay. Agyamanak ta nagawid ka mo't langan. Kalpasan ti dandani 5 atawan na kaadam iti abron. Ay, kapeditan atan eh. Ado umeten ti marikriknak. Kaya't kumeten ti aginanalakay. Iso ang nagawid akmeten. Sana bali bakit? Ikarit nga igad ko tagtrabaho. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Alawanan. Ada mo basit urnong ko. Kan ada inted ti amok abonus ko. Aramatek tay jay amang rugi uray basit laeng a negosyo. Isupay pangalaan tayo para iti inal daw masapsapol tayo dito'y balay. Wen bakit? Agtinulong ta para ka nagiti anak ken apo ko ta. Ay sos, arak manen tasang sangwom rikay. May salang mo na butil niya bakit? Kaslaan na bang panugak namin na nagpasada? Pampaimas iti panangan. Pampaimas iti turog bakit? Maimas mo nga agpaiso ti maturog rikay. Ngam, makadisturbo mo ti urok mo. Isaya? Ay, saan ba ta? Ay, Roger! Ay na nga tayong palutok apulutan anak ko. Mabit lang ba ito yung tatang? Ikisak lang ay. Imasa ma, tapno na imas ti Paris to yung gin asyat ko. Tatang! Ay wen, nagsweldo ka nun ni Rika. Kat nagpawit iti para dito'y balay. Inbagak asika ti pangipawitan na. Dagasimton inton aggapu kang agpasada inton bigat. Ay wala. Imbagman ta nagpawid ya anak ta. Uhen, isumot ti nagdisnudo ang nagpawid. Diakmot nagkidkid daw. Nasayat mo't nga ron no nalagip na tayo mo ta pinawitan. Awe na, hanggang masaysayangan naklakay. Imuna ni Rhea, nagsikog, iso ang nagsardeng ang nag-eskwela. Agingga ang nakiasawa. Ita, si madutmutin ni Rika.
Isu nga, ada iti ayan ti ikit na ang makitigtigid nga aglaklako. Kaya po, sayang dagiti scholar da. Sayang ti kinasirib da. Ay, talaga akas tatibiyag, bakit? Ano ngay nga ron? Saan na siguro agasat ni makaadal? Saan na balay? Dapay mo't ni Roger. Marang isunto ti makaadal kadakwada ng agkakamsat. Gustunan, baby. Maturog kan, tapno makalabamot ni mami. Guli baby, na siya akong timang paturog, Rhea, anak ko. Oh, agi na kayo pa'y tatang. Kasangsang petiyo, anapan nagpasada. Ay, nakapoy nga ron ti biyahe ita. Isa, nagawin ako na. Sakto, agpasada yung malam. Nalamod to ni baby, ta siya akong timang aware. Sige. Kam tulolo ko, apo. La 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 la. Oo, makita mo. Maragsakan na nakakita ka niya. Unyag pa iso tatang. Sangit itay. Ngam itida kayo tinangigam. Agkat katawa mo. Wapo nga min tilolo na. Oh, saan ka ni Apok, ha? Oh, ay na, makaparayaw ka talaga nga ubinga. Ala, kanayunan nyo nga minmat ati umay nito'y balay, anak ka, ha? Tapno, awir mimat ni CJ. Ano, umay mo lang tayo, bati dito'y no ka, ha? Wan tatang. Baby, Bayan nyo tatang. Kanayunan minto ti umay dito'y balay. Bakit? Apay lakay. Si mangpat ka din ni Roger? Uy, itay pa'y Ikaman, iti gatang nitrogen. Inumakin ton malpas ko ti aghalo black. Roger! Roger! Apay ka din nang. Ingkaman pa'y kano igatangan ni tatang mau itidjin. Uy, nabit lang. Isa na pa'y gulambit, nagitili niya pa kapano. Madamdama ka nubi ay. Madama nga agsalsal lapay kadagiti linabaan na. Oh, ano ito? Nalpasan ti panaghalo black ko iti balkon tayo. Hostan tumot na mamaganin ton bigat. Palitadag to, apama na malpasak ng pasada. Alawin alakay, angam aginanakamot Di mo unay abuswan mo't ti bagbagay mga agtrabaho. Saan mo't kat aras day ta? Wan mat ka diya. Agam sayang nga rodyal daw, bakit? Di kagdalag takabalak man. Maminsan ton ti panaginanak ton malpas ko nagitar aramidag. Aday ta. Naluto kon ti tuyo kun itlog apamigatan mi. Idasar kon ta sa akto agayab amangan. Anya day jayon? Diyos ko. Ricky, agring ka. Tatang. Ricky! Tatang. Ay naapo, awagam ni manang mo areya. Ibagam nga umay dadagos dito balay. Itaray tayo ni tatang mo di ospital. Kartingam! Wala na. Saan? Saan na po na ito? Tatang! Tatang! Tatang ko! Pagimbati na kami matang. Apay tatang. Kami paiitan, Ricky. Kasano kami paiitan? Apay ngayon bati na kami matan. Apay! Agrihin ka dito, pang-aasim! Inga, Ricky! Tatang! Kasano paiitan na iti planom para iti pamilya tayo? Para kadagiti anak na pukom. Kasanon, Ricky! Abay ngaya pinanawan na kami matan.
Ayawag mo ka din, kanagiti abalayan ni Zela Union, tinapasamak ka ni Ricky, anak ko. Uwan, tatang. Kay, anyang ay tikunada. Kaanaw tiyo umayda. Inton bigat ka no, tatang. Nasayat ba't nga ron no umayda adagos. Iti kasta, mabantayan na pa iti sumagmamano arabi iti bangkay ni Ricky. Tatang, kasano kami paitan? Awanan ti asawak. Kasano kami paitan kadagiti anak ko? Nasakit man, ang amlaskan nga awaten tayo ti amin. Lalabit nga na napimpinta sa plano ti Diyos ka ni Ricky. Kasta amatin ka na kayaw nga imbati na. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Nakasalsalon at mati asawak. Ang apayakala at matlatan na natay. Apay ngay, tatay. Ay, talaga, ano sakit. Nang rurak at biglaan tinapasamak. Kas nakunakaw na nakaw. Nalabit nga na plano ti Diyos. Iso nga awan mabalin tayo, no? Diti mga clone, iti kasta agasat ti asawam, anak ko. Ay na, Ricky, anak ko, aya. Apay nga, ya pinanawan na kami matan. Apay. Nabaya nga dita nagkit-kita. Kano lang idinagsarita ta iti cellphone. Gamita, bangkay kamata na sinang petag. Ricky, anak ko, Ricky. Ay, unay matlakit dinagasgasat mo, anak ko. Dudwa kay langarunan nga ang kapsat. Ngam nasapa ka payapimanaw. Ay, unay yan na ya. Uray na laing nga aginom iti harak ni Ricky, nanang. Di da kami pulos pinaybayan. Sanda kami abinisin. Nakasingsing pati asawak, nanang. Hindi na pa'y pulos kinabkabil dagiti anak mi. Manipod ubing da. Aga pa kami man. Ingam, isumat lang adagos, ti umuno na makisarita kanyak. Isu ti agsori, isu ti dumawat, iti pasensya. Ricky, anak ko. Ricky, burinak ko. Apay gaya pinanawan na kami matan. Apay gaya, anak ko. Ay, nagalupay piman, di plano na para ka nagitanak na abalayan. Ang man yan, nakastuimatan, tinapasamak kan kuha na. Nagkas ang apasamak, kaslasana nakapapatay. Huwan nga ron abalayan. Unay matlakit din aya. Ay na, kat no nagmayat pa iti saritaan, mi idirabi sakbay anaturaw. Agkat katawa pa, yamang kansyaw kanyak. Ang najigaya man, ti pamakada na. Hala, ito niya nga ron ngay. Tas nakunakaon, talaga kasta tibiyag. Dita amin, titurong tayaw. Iso na lang, talaga nga adda umununa, adamit maud-uday. Nasakit man, hanggang naskin nga klunan tayon ti amin. Nalabit, ngaging galangan dito itintag ti Diyos, abiyag ni Ricky, abalayan. Miss F, pudno analaing nga uminom iti arak ti asawak, ngam oray no kasta saan da kami met abinaybayan. Kanayon na nga ununaan dagiti anak mi, sakbay ti mismo abagina. Kasta unay asakit ti kastoy anapasamak.
Aging gaita ket kaslajak pay laeng maaklon ti amin. Awan pay makabulan manipod na itabon ni Ricky. Nagdakkel ti pannakaikawa mi nga agiina. Panagriknak ket adala ang itisibay mi ngem tinasakit saan min a makita pay. Makasarita ken makaden na iti kaanuman. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Glory. Ken ka pagayam, Glory. Makipagladingit kami itinasapa nga ipupusay ti asawam. Talaga anasakit ti mapukawan iti ipatpatag nang runa ket biglaan. Angam kas iti kanayon da nga ibaga, saan tayo atengel ti biag tayo? Bulod tayo laang daytoy. Ket no talaga adimtengan ti oras a panang isubli tayo nga rod. Nalabit nga ada napinpintas a plano ti Dios iti asawam, kas tameten kada kayo nga inbati na. Patsak nga ininot yun tumatlaang ang maaklon ti amin. Alakastan pagayam, Glory, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Ti surat ngayon tayo drama ita kat nagapu ka ni pagayam tayo a Luisa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Luisa manipod probinsya ti Abra. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakiyabkas ti saam amarikriknak iti agdama. Kat patsyek amakaibati daytoy iti nabalitukan nga adal nang runa kadag iti padak nga ina ti pagtaangan. Manager iti may sa akumpanya ti asawak iso adakkel ti sweldo na. Iso nalaeng taada ugali na ajak maawatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bakit? Mangyawat ka man iti medyas ko. Kung pakialam mo ti sapatos ko. Mabit lang lakay. Parta ka matanay, aldawan. Amo mo tadyak kayat ti maladaw iti opisina. Wan ka di. Oh, ato yung ti medyas kan sapatos mo lakay. Agyaman ak bakit? Ay wan gayam. Mangibati ka man iti pang grocery kan pang palinggik. Naibus kami nun ti karga ti ref. Ato iti 2,000. Mangala kay ti karne ha. Saan naman na puro natang tigatangam. 2,000 lang? Katuan, apay, kurang ayan ita. Adayo ang akurang Marlon. Manumat laang nga iti magatang na daytoy. Ay kat i-budget mo Luisa. Anya? Amumot nga awan pa'y sweldo. Pangkaan kan panggas ko lang ang to'y nabati iti wallet ko. Uray saan ka nga mina na mangala iti frozen foods. Diyak kayat nagijay. Karne kung sida ti alam. Di mo kayat angam isumat nga rod ti kayat dagiti anak na. Basta yung budget mo reta. Kita no anya ti pakaanayan na. Di iso, tigatangan. Alawanan. O sige, tama pa na kon. Aldawan. Sige. Sumaruno akmat laang arumwar. Apaman ang makalinis ak dito'y balay. Anya kay nagita insangpet mo lakay. Nakaad-adumat ti awit mo ang nagawid. Gimata nga kiti baro a sapatos kan pantalon ko. Ne, kat no kagat-gatang mo lang iti baro a sapatos mo, hindi na panalawas. Barbaro pa'y dayjay Naminsan mo lang mat ngayon usar dayjay. Well, hanggang dyan usaran daya sapatos ko. Isublim iti karton na, taytad kuntun ka ni kasinsin boyet. Dumawdawat ngamin. Isuntun ti pasarabok ken kuha na intun agawid tayo iti probinsya. Pasarabo ko na? Well, Apay, nag-abroad ka ay ata masapol nga dapay pasarabo na ito nagawid ka. ay kat amumutin da ka diti syudad bakit? Kasla ka mutin nag-abroad no agawid ka iti probinsya. Nang rona no nabayag adida ka nakita. Dumawat dalat tayo ti pasarabo. Sa bagay madkit di Inton maawat ko ti bonus ko. Mapantayon to ag shopping. Mangkita ta karagiti nalalaka at t-shirt kan kalugong.
Ta isunto ti inayon ta apasarabo. Ipa-Christmas tayon ton kadakwada iti probinsya. Ay katwan ang arod. Adakan ka day ta Marlon. No iso ti kunam di iso. Luisa! Luisa! Lay, di ka bugkawakas ta, pare. Kasarukat nagbayag matatatim paluto kapulutan ta, pare. Luisa! Martakam, tipal paluto kapulutan! Wala kay, mabiitan day to. Umayan. Kay blood ka man ako na akon, pare. Relax. Amumata siya kaya tiya uray, pare. Ato yung tipulutan niyo, lakay. Unay katabayak mo na yan, Luisa. Itay may paing orayan na ita pulutan. Nakabumbuntog kan tumot kami nga gungkunay. Suron kon. Ay, pasensya kan Marlon. Amumot nga do ti aramidag. Inlutuan kan pinakan ko pa'y dagiti anak ta. Inununam ko mga min ati pulutan may sakbay nga na si Kasom na kita anak ta. Marlon. Nakababain ka ni Pare Wilson. Awanan yaman na Pare Marlon. Si Kamay. Siyempre, unan na paimot na kita nakyaw. Ala. Pumanaw ka nito yan, Luisa. Ingay tuloy yan. Nanyaman dararamidan. Nasayat mo ta nakariing kan, Marlon. Ay, naturasan bakit? Naladawak samot na. Nala daw asasawang mat, Marlon. Kat no Sabado ita. Ha? Kastaya. Ni, Sabado gaya ita. Kunak no Lunes ita, bakit? Sabado nga, Rod. Kastao na ni sakit ti ulo ka. Nasumburak sa timinom idirami. Talaga na sobra ang Marlon. Ha? Agasan man, may turid na pa yan abog-kabugkawan iti sangwanan ti kumparem. Aya. Awan mo't malagip ko akas na, bakit? Imposible mat adi mo malagip. Kat saan ka pa'y mat unay anabartak idi-inserve ko ti pulutan niyo. Awan nga raon. Awan malagip ko. No bilang man tabinugkawan ka, ang mga nadamot niyak na gustuhan nga naramid mo. Inununak laang mat apinakandag iti anak ta. Sakbay nga inlutok ti pulutan niyo. Ngam, isumatan tinangbog kabugkawam kanyak. Ay kat basol mo mo't gayam. Ang mumata diyak kayat ti agururay iti mabayag. Nang runa kat ada ni Pari Wilson. Nakababain mo't ano pagurayam iti mabayag ti bisitak. Marlon. Isu adi ka nga ron na reklamo no nabugkawan ka. Ngamin, basol mo mo't laeng. Naawatam. Renson, Zia, agawaan nyo tagunay. Nas ka na masapa tayong agbiyahe. Tane, narigat ni matraffic. Wan, Daddy! Daddy, umayan. Si Kangay bakit? Naisaganam ka ni Aminan nagitiyawid tayo? Wala kay. Ada amin nun itilugan. Sigurado lang, ngawan nalipatam, ha? Awan, lakay. Sigurado ak na ibunag amin ng itilugan dagiti mayawid. Nasayat mo't nga ron. Aguray ka. Oh, payakas na ti pa ng matmat mo kanyak, Marlon. So kataman tabadong? Ha? Agbado ka matitidisente Taikas la grup-rupa abak nang. Saan ka ta kasta kasla ka mat katulungan iti day taasot mo. Anya? Nakababain ka na iti sangputan tayo abisita ijabalay. Kita mo tato'y pormak bakit? Puro branded ti suot ko. Ibagay mo mat kuma ati isuot mo. Sana kasta. Ay na, agluto ak tumat laang inton sumangpeta ki jabalayo. Isu ahus tumat da ito'y asuot ko, Marlon. Ay saan? Doko na kasukatam. Sukatam. Ha? Ala, in kasukatan tabadom. Partakam tani, aldawoy. Dahil iti pasarabo yan, te. Nagalok mo't langin kada kayo iti umada nila Pasko, Ay na, nagsaya at kalakip din ka anakaan. Pagyamanak unay, tamalagip na kami apurwakan, tunggal agawid kayo. Siyempre mo't, Ante Loretta. Dahil ito mo't, para ka ni Uncle Puldo, ante.
kalugong kan kamiseta. Ay na, agyaman na ka talaga, Marlon. Sapay lang humataad adupay aparabor ti dumtengken ka kan iti pamilyam. Awanan niya man na, auntie. Talaga kasta, no asino ti addaan, di so ti mangted. Ba nagapagyamyamanan mi unay kaanakan Marlon. Sapay lang humata di kan to agbalbaliw iti kasta naman agparabor mo. Tapno adu kami matamayarano iti kinasaya ti biyag mo kaanakan. Ay kaya tuwan Auntie Loretta, kas na ko nakitayan, no asino ti addaan, iso ti mangted, ken mangibingay. Ado pa dito siyempre, saan lang mo't adda kayo ti kabagyak? Ado kayo, iso anas ken lang nga pagbibingayan nyo. Ay na, nagsayat ka talaga, Marlon. God bless you more, kaanakan. Sa dino nga, tinanging kabilam ka nagiti ginatgatang ko ako nakapang pasarabok, Luisa. Ada iti karton ijay salas lakay, nakalasin ijay. Ada iti abay, dagiti maleta tayo. Ay kat in kaalaanan tanay, agsasangputon nagiti tattao. Iwaras ko inton madamdama. Huwag lakay, mabit lang, tamapan ko alaan. Darasama. Wen, unay kan aya. Alam pa iti imported nga arak di tayan ti aparador. Tayo ti pasango ka dangkel puldo inton madamdama. Oh, ato'y ti arak. Dahito'y mo tinakakarton nga iwaras mo. Adamat di ta dagiti candy kan chocolate para ka dagiti ubing. Nasayat mo't nga ron no kasta. Isaganam amin dita tapno day talamang iwarasan ti aramidak inton madamdama. Wen, nakasagana nga rudan amin dita Marlon. Addan dita abay mo. Kat kasano dagiti makan? Naluto ka di aminan? Itasaryo mo tamangan tayon. Anyat orasan na amangan no mabisinan dagiti bisita. Nakababain. Nay. Apayan, Luisa. Agsangsangit kamutan. Apay, anyat mapaspasamak kun kabalasang ko. Ay, kuha na nang. Didaklat ako man panpansinan. Awan lang daytoy nanang. Tika di panang bugkaw manen ni Marlon itayken ka ti pagsangsangitam. Nanang. Ay na, apay, di ka pa ilaeng na iruwam aya iti asawam anak ko. Di mo't kasjaya na sigod, ti pa nagsasauna. May kawak lang siguro nanang. Nang runak at ado ti tao itay binugkawan nak. Kasla na ba inanak ngamin unay itay nanang? Ay, malala, husto na anak ko. Payapta kasaritak to ni Marlon. Ay, saan nanang? Amangan no ibaganan tumanan ang nagpulong akada kayo. Ay, bayan yun. Saan? Saan balasan ko? Madimot nga agpaysaw tikas dyan ngay naramid na ken ka. Okay lang. No, da kayo kumalaang adwa. San ba tanaga daw tinakangag akasta? Dagiti bibisita. Ay, maday, tikas jay nga ugalin na. Intun bigat gaya mo, ti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko. Wananan. Agbati kayo manon dito Anya ngay nga ron, ijay mo't syudad kayan ti trabaho. Kaano ngay man na ti panagawid jaw, anak ko. Diyak pa may bagana nang. Ang amang mabayag manan sa kamin to makaawid. Amoy man nga ti matrabaho ijay. Kan may sa sana basta-basta ti agawid iti probinsya. Narigat ti agawid no awan balon mo akwarta. Sa bagay mo kidi Ay, wingayam anak ko. Palagipan ka manan. May papanitan niya nanang. Nakita ngagsangsangit ti asawam idi na minsan. Gapaw iti panang bugkaw mo kenkwana. Ha? Marlon, anak ko, saan kumamot akasta? Mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at ti asawam. Asaan abugbugkawam? No kasta, nagpulong man gaya man ti asawak kada kayo.
Saan ang nagpulong anak ko? Siya ka mismo tinakakita kan nakangag iti inaramid mo. Agsangsangit adinanon ko ijay kusina. Basol na matlaing no apay anabugkawak na nang. Wina, nga mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at anak ko. Saan kita mapamuki din bugbugkawan iti kaadwan ti tao? Ay, maibabain mo't ajay tao. Hala, bayan nyo, ta dumawa takto iti dispenser ken ko ana nanang. Nasaya at mo't no kasta anak ko. Di mo unay paspasakitan jay asawam. Taamangan lumaumaken ka, ket panawan na ka. Ha? Ay, ikatum ko matikasta nga ugali, anak ko. Sana nasaya at tikasta nga ipakpakitam nang runa iti sangwanan ti adwa tao. Kang runaan iti amin, iti sangwanan dagiti anak yaw. Anya ti aramidam itabakan? Adu alakay. Aglinisak dito'y balay. Kalpasan na, aglabaak. Apay ka di. Inkanto man ni Ili. Inka ipaw iti-itid ko akwarta. Anya kwarta. Kan, sino ti pangipaw itak lakay? Kwarta ni Benji. Ipawit mo kin kuana ta igatang nakalo iti motor na. Motor ko ng Marlon? Uy, kasangay na ngamin kanuin tun umay alawas. Isungag pagpagatang iti motor. Anya? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Anta ka di parikot, Luisa? Ay, kwa. Awan, Marlon. Apaya kas ni daddy, mami. Ha? Anya, hakas jay, anak ko. Naimbag pa dagiti kaanakan na iji probinsya, ta may gatangan na kadagiti agkakangin a regalo. Idin to tata kami kanya ading ko, di na pa isaludsodan no, nyamat ti kayat mi. Ha? May salanga text, awag ken chat manipod kadakwada, itud na nadagos. Motor, relo, cellphone, ken anya pa di ta adawatan da. Renson, anak. Ngam no da kami tiyag pagatang ken ko na, ibaga na adagos, ngawan kwarta na. Wano saan, ibaga na nangina. Di ka madanagan. Takasaritak tuman jay amayo, may papaniti day tabanag. Ay, saan mami? Amangan, agungat tumanan. Amangan, ibaga naman nga reklamo kami. Renson, Nalo kaya mangtad karagiti kakabagyan na. Ngam naimot mo't katatayo kapamilya na. lakay. Mangtad ka man iti pang grocery kan pang palengkek. Manan, Ha? katno kahit itid ko lang iti napanalawas, ita dumawat ka manan. Ay kat aganos ka ata talaga akas talakay. Awan mat daduma apagdawatak. Ken maysa, si kamat nga rod ti ada trabaho na. Di si ka nga rod ti mangted iti maigatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Awan pa'y maitid ko ata, awan pa'y matsweldo. Amumot adakkel ti gastos ko iti nagawid tayo. Anya? Gastos kan tumot nga minagastos. Agtipid ka ba dagiti lang importante ti gatangem. Saan ano anyalan itan ti pangigasgastusam itit itid ko akwarta. Nagrigat kagbirok. Marlon, Ibagam ka na giti anak ta, tas sursurwen da ngamin ti agimpen. noy kam iti pasarabo dagiti kakaanakam ken kakasinsin mo. Di mo sayangan tigatad nga igat-gatang mo nga uray la agkakangina. Ngamno da kami amismo a pamilyam. Sakitam ti dawatan mi ken ka. Ha? Magpasarabo ken agpainom ka iti probinsya. Abak mo pa'y tinangabak iti loto. Agkakangina ken puro imported nga arak ti paspasangom kadakwada. Ngamno dito'y balay. Ultimo pang grocery nga agpaimot laang kada tayo, ihimot mo. Nakaado ka man ako nakon, Luisa. Basta agtipid kayo, kunak. Agtipid kayo, tas saan tayo mo't abak nang. Nawatam. Jak amukan ka, Marlon. Makaumatikas nga aramid mo. Makadlawak sa Luisa. Ne, anya ti kayat buasawan, Marlon. Manungal daw na didak kasarsarita dagiti anak ta.
Labas-labas ang dakmatlatan diti salas. Kaslaawan tao amakit kita da tunggal pumanaw kan sumangpet da. Mapana kon dadi, ada akong dadi, di dapay ko na. Kat kasaritam ngamin idaa. Naglalengdan ngay, ta syakit din ti umuna amakisarita kadakwada. Marlon, sika ti ama. Rumbeng na laeng nga rod akasaritam ida. Kumusta umat ida? Saan lang adagiti kakaanakan, kakasinsin kun kakabagyam ti kumustaam. Ha? Amom ka di agumurgura dagiti anak taken ka. Ay nataan niya kumagapungay, agumura da kanyak. Kasano, kat di mo mat ida malagip ako mustaan. Imbag pa'y dagiti adda ijay probinsya, tadanda ni inaldaw mo akong kumustaan. Ngamda kami akabalay mo, di mo pa'y masangwa kasarita. Uray, hi, wano, hello man laeng kuma. Awan pa'y mangeg mi manipod ken ka. Ayun na yan, nagadukat nga artiyon nga agiina. Agkakabalay tayo lang arudan. Alangan ba ta, ako mustahan kayo pala. Marlon, Apay anaskan pa'y aya, ako mustahan kayo. Kat may samot a balay tayan tayo. ay katno kasta ti kapanunutam. Awanen maaramidak, Marlon. Di ka nga ron agreklamo. No kunam akas laawan tao a makitkita dagiti anak mo tunggal pumanaw ken sumangpet da dito'y balay. Ngamin, si kamet laeng tinangisuro kadakwada no apay akas tadaken ka. Sa anak met anaimot ti kunak Miss F. Angem panagkunak ket nalabes metten ti kasjay nga araramidan ti asawak. Danda ni amin nga adaken kuana ket ibingay na kadagiti kakasinsin, kakaanakan ken kakabagyan na nga adda ije probinsya. May salaang a text, awag, wenno chat daken kuana agwen adagos. Idinto tada kami a mismo a pamilya ken kabbalay na ket imimutan na. Kastamot laeng kadagiti dadakkel na. Imbag pay kit di dagiti kakaanakan, babayaw kan iipag na tamadamag na nunangandan, idinto tada kami niha niho ket awan. Makapasakit man itinakam, jak amono anyang ugali ta adda iti asawak, maumumaak pay kit din. No jak laeng ay ayaten, ken no saan ko laeng ay pagpagapu kadagiti anak mi, nabayag kuman asininaak ti asawak. Miss F, sapay kuma tamaiwanwan nak. Tuy pagayam mo, Luisa. Ken ka pagayam, Luisa. Dayto yan jay kunkunada at ipan nakiasawa ket saan abasta-basta. Ngamin, saan nakasla napudot amakan, ano na sinit ka ket mabalin mo nga itupra. Ti maibagak, padasumpay apaatiddugan ti pasensyam pagayam ko. Di ka mauma ang makisarita iti asawam. Ipalawag mo anaimbag kenkwana tapno maawatan na ka. Pagsaritaan nyo analapat. Patyak amaalapay dayta iti nasaya at apan nakisarita. Mas nasaksakit ngamin no dagiti anak yu ti agsagrap iti kamali a desisyon mo. Ikamang mo ka ni Apo ti sakit tinakam amarikrik na. Kumararag ka kenkwana ket dawatem ti panangiwanwan na iti asawam. Alakastan pagayam, Luisa, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Carl, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti naminsan a panagawid ko iti balay mi, daytoy a drama ti pagaayat da adangdangan. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas may papankan ayat. Ayat agistay nang guraan ken nanguyuyawan dagiti tao ken ti mismo a pamilyak kanyak. No apay anay bagak ti kastoy, palubusan nakman amang istorya iti amin. Rugyak nga rodan ti agsalaysay.
Hi, Adele. Good morning. Hello, Carl. Good morning to. Naimbag man ta na sapa ka ita. Well, nakababay mat ngamin no pagurayag ti prinsesa ti biyag ko. Anya? Sika talaga, Carl. Di mo unay timang pasablog kanya, Kwan. Amangan ngamin no mamatiak. Mamati ka ngamin tapno may salakan ka. Malawanan. Talaga asika. Inggaraw mo mantikin na pilusupom. Pwera nga, Adele. Kumusta nga ti bagbagakin ka? Nga, anya, Carl? Ti daton ko kin ka ay ayatin ka unay. Bayan na kumamat amang panak na kitidayta. Carl, ubing ka pa'y. Pangaasim, tadi mo ko man ipilit. Okay ako niti kastoy a sitwasyon ta. Okay ako niti panang tultulong mo kanyak nga gi-deliver ka dagiti lako. Saan nga umdas dayta kanya? Ha? Adele, Ibatam ti imak, Carl. Pangaasim, amangan mo da makakita ka data. Katanya pa'y ti panunutan da. Sorry. Diyak lang amin malapdan tirik na. Sorry, Adele. Alaam kit din dagiti i-deliver mo. Tadikat matagtakan nga gururay dagiti customer ta. Ha? Carl? Well, siya nga ron. Ne, apay nga da ka dito eh. Kat no nalpas ti oras ti pa nag-deliver mo. Well, nalpasan. Di nakpay inaklon. Iso nga dakmanan dito eh. Anya? Adele, napudno akin ka. Napudno ti panagayat ko. Saan ka mang rabrabak lang. Patyan na kumamad. Pangasim. Carl, inaunaak iti sangapulo atawan ngam iti sika. Adayo abakbaketak. Kan maysa, addan anak ko. Uyawan da kan tula ang dagiti tattao no ipilit mo ti kayat mo. Awan bibiyang ko, uray uyawan da. Tinapatid. Makadenak ti tao nga ipatpatid ko. Awan bibiyang da kanyak, ta saan mat nga isuda ti mangpakpakan kanyak. Carl. Siyak ti agay ayat, saan nga isuda. Amok nga damatrik nam kanyak. Hindi mo kuman paglibakan dayta. Ha? Narik na akong dayta, iti damo tapay lang tinagkita. Awan mat siguro may bagam kanyak. Nagagitak man. Agadalag, kabayatan ti panagtrabahok. Iti kasta, makaturposak, kat adan tumot maipagpanakkel ko. Carl. No aklunan nak, ikarit nga aramidag kami nakabaalak amang paragsakin ka. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ayaten, kan ipatid kayo adwa iti nalablabos pay ngam iti panangipatid ko iti bagik. Dayta ti imulam iti panunot mo, Adeline. Hi, Abigail. Hello, Tito Carl. Good news, iha. Manipod ita. Dito yan nga agnaad ni Tito Carl mo. Agpay Mami. Wan, anak ko. Day takit no okay lang kan ka. Siyempre, Mami. Okay na okay. At danton kay ayam ko. No agawid ak nga agapuy di pagadalan. Oh, agyamanak, Abigail. Welcome home, Tito Carl. And welcome mumut ani Tito, Mami. Tarasam. Okay. Welcome home, Carl. Yay! No kasta, inaklon mo ni Carl, Adele? Wan, inyawid ko pa yan ijay dagos ko Ay wow, bongga. Agad-agad, friend? Siyempre narigatan. Ang mga no ibawing na pa iti sabali ti panagayat na. Sayang mat. Talaga ngay nalistuan mo't friend. Ay, kituan Diya ko nagpakipot. Manmanon ti kasjay alalakyan niya. Pudno nga ubing pay. Ngam matured ngagpampanunot. Saan matkit di unay amadlaw nga ubing ni Carl, friend? Kasla agkataw-tawanan kayo laang. Agpayso? One friend, promise. Jakon kayat ti ma-stress. Ti kayat ko ita, kat hayahay. Iti kasta, sana ka bumakita dagos.
Katrumbang na lang namin a friend. Wan, iso asikan ti makamo dito'y pwestuan. Italagkon kan ka ti amin, friend. Ayunay kan nadilin, bakbaketan kan, ngamday takit din agkarkarampang ti kukwam. Anya ti kayat yu asawan, mama. Nakitak dagiti post mo iti Facebook. Ha? Apay, di ka pa'y lang nadidigray tinaramid dayjay nga abelken ka. Inanakan na kalaeng, kalpasan na, pinanawan na kan. Nalipatan na ti obligasyon na. Iba kumamat, no saan kayo nagkalay sa adagos? Mama, sabali ni Carl. Pangaasiyo, tadiyo kumamat ipada ka ni Abel. Adeline, ubing pay ni Carl. Sigurado ang makasarak tunay ta iti katawunan na. Sinaan na kantulakit di inton maalan ang tikay kayat na. Mama, Agpanunot ka kumaan na imbag, Adel. Bakbaketan kan. Di ka kuman nagpaloko pay. Di ka kuman agpaituray. Iti riknam. Sikan tumatlaang manon ti agbalin anak kakaasin bilang laeng. ay ayatek ni Carl, mama. Kas makita yumat. Naragsak ni Abigail, manipod nagdan na kamin ka ni Carl. Ha! Ayat dita. Minamaag nga ayat day tadel. Mama, Sige, alaala. Kitaan tayo ano agbayag day ta Carl ken ka. Kitaan tayo laeng, Adeline. imbag man, tanapanunot mo pa itinagawid dito'y balay, sika, Carl. Wen, mama, hindagas ko lang ng iti grocery, apara ka na kayo. Rumarak mo't lang at agos. Adupay nga minti i-deliver ko. Grocery, anagapo iti sugar, mamim, kasta ka di. Unay kayo matin, mama. Saan ko mamatakas na ti panagsasauyo ka ni Adel? Nakasaysaya at gitao ka na kayo. Kamkastakit din ti ibagbagayo. Adaya madi nga imbaga, Carl. Sugar, mamim, kunaklaang mat. Oh, pudno mat saan ka di? Agasem man ti sangapulo atawan nga inununaan na kan ka. Kasla kayon agkabsat no agkuykuyog kayo. Naawanan ni bagayo. Mapanakon. Carl, agsubli ka ditoy. Carl! Agawid ang twinton maawat yun ni Adel para kanyak, mama. Ay, anyan. Talaga nagtangkan ti ulo ti anak ko. Agam, kita agman no agbayag da iti dayjay nga Adel. Kita agman. Ay, lukas ta, agdendin na nga rudan ti anak ta, kanda dya Carl. Ay, anya pa'y ngay. Una! Ay, una yan. Talaga man naging bubukod dya anak mo. Tilang manin pagragsakan at ipinampanunot na. Huwag nga rudwa dito. Intunlok hunda, agawid tumanan dito balaya kundi sangit. Iba tinan tumanan ti anak na kanata. Kat natamanan ti kakaasi ang mga awir ka ni Abigail. Okay lang kuman, no saan nga ubing dayjay a Carl. Laita nga road ti may sa aparikot. Kasanaon no makabirok tao iti katawunan na. Di panawan ng tumot lang ti anak ta. Dayta mo timbagakken kwa na. Agam ko na. Naiduma ka no ni Carl kadagiti daduma a lalaki. Ubing ka no, angam nanakam. Amuna ka no atong palan dagiti Karina. Nasirip matikunak jay anak ta. Naggraduar pa'y nga ron iti upat atawan na kurso na. Ang apay nga ta, ano may papaniti ayat kat agbalbalin na maag. Anya nga iti masakbayan da nga gina iti dadya Carl. Malaksid nga ubeng, agad adal pa'y laang. Di kat isupas ti may sa paggasgastusan naan. Asino nga iti mangbiyag ka na kwada kat awan mo trabaho dadya Carl. Ay kat asino kumapay ngay, Juanito. Automatic ati anak ta.
Bakit? Umay kay mga anan. Naisagana kong tipamigatan tayo. Wala kay, mabit lang. Sagsagay sayak lang bit ni Abigail. Partakan nyo Ta saan ang bumaw ti ginao kapag sasangwan tayo. Wan, umayan. Morning, Tito Carl. Good morning to. Umay ka, Abigail. Agtugaw ka, taigawan ka iti kanam. Dito Thank you, Tito. si Kangay bakit? Agtugaw ka matin dito Intimplahan ka ni ti kape. Thank you, Lakay. Ala, agawaan nyo ti mangan. Itulod tapay nga umunan ni Abi. Kalpasan na, itulod ka mat iji pwesto. Sakto mat sumrak iji pagadalan. Inton malaman na iti i-deliver ko. Sige, Lakay. Lakay, saan ka kadi ang mabambanog? Itinal daw arutin mo? Siyempre, mabambanugak mat Nga mapukaw amin dagiti abambanog ko no makikita kayo ka ni Abigail. Da kayo ti inspirasyon ko, bakit? Da kayo ti mangmangtan iti pigsa kanyak iti inaldaw a panagbiag ko. Agyamanak, Carl. Agyamanak gapo iti kinagagat. Kan kinaanos mo kada kami nga agina. Awanan yaman na, Adel. Pakaragsakak ti aramidag ka na kayo. Iso nga awan nga rin ti mga pagyamanam. Aramidag amin na gito'y gapo ta ipatpatag kayo ka ni Abigail. Aywan gayam. Kumusta kayo gayaman ka ni mamam? Okay kayo ka din? Aging gaasaan da ka amaawat. Saan kami itong agbaling nga okay ka ni mama? Carl. Da kayo ngay mat kada papakin mamam. Okay kayo ka din? Kas iti inam. Jak pa'y matla ang makumbinsi da mamakin papa. Adalat taungat kan panagdwa-dwada iti kaung ganda. May papankan ka. Bay ampay lang ida. Maawatak matkat di Tanos siyak ti adda iti sitwasyon da. Aramidak matikas jay, kas panangisakit kan ka. Siyempre, dadakkel mo dagi jay. Isa pagprotektaran da ka lang. Pasensya ka lakuman, Carl. Sana bali. Kasaritak tumanan da papakan mama. Saanen? Bakit? Bay ampay lang kulakmat. Patya ka maawatan tan tumat lang. Saan pa'y nga ita? Ngam amok adumtang tumat lang na ita aguntaway. Hello, Carl. Ayan mon. Adak pa'y lang di pagadalan Saan pa yan na-dismiss bakit? Apay ka di? Kuang amin. Nangato ti gurigor ni Abigail. Diyak mo ti aramidag. Sikat isang kadamag na. Iso nga inawagan ka. Anya? Madanaganak. Ada nga min pantal-pantal iti ima ken lupo na. Itaray kon salangan iti ospital. Sumarunukan to'y giant. Apaman na malpas ti klasem. Sige Adel. Diakon sumrak iti sumaruno a subject ko. Umuna kayo na iti ospital. Urayan da ko ni Jai. Sige, Carl. Katagyaman, Kumusta ni Abigail? Bakit? Kasi ti Diyos. Naispalan iti pagkad. Nadinggi ka no ko na ti doktor. Kaasimat. Imbaglangan nakita madagos dagiti ko nam apantal-pantal na. Tano saan? Amangan madanda ka sa napasamakin ko Ay, awan ka rod lakay. Kumusta ang kasasaan ni Abigail, Adeline? Kumusta ti kasasaad ti ako kumi? Okay ka din ni Abigail? Da kayo matgayam, papa, mama. Kasi ti Diyos, okay matan ni Abigail. Naimbag nga orasyo, ma'am. Sir? Kay, sa dinungay, kayal na ita. Madama ang maururay ti pan naka-i-transfer na iti ward, papa. Ay, saan nga iti ward? Las ka na mataming iti usto ti apukaw. Iti private room ti rumbang a pagyanan na. Ayan na iti doktor. Kasyak ti makisarita ka na kwa na. Ang papa. Di kagdanag. Kasyak ti makamoy ti magastos. Umay ka, Amelia. Kasarita ta ti doktor. Wan ito. Carl, apay di ka matan matagtagari. Ay, bakit? Pasensya ka lakuman.
No saan na ka pinanpansin dagiti dadakkel ko. Ah, okay lang. Kas nakon. Maawata kita. Ala, umay kakit di, tama pantakitan ni Abigail. Amang ano birbirugan da tamatan. Oh, apay akas ta tilang amlakay. Kasla aburido ka mat. Ha? Kwa? Awan na dyan, bakit? Okay aklang. Asino nga minti ka te-text mo ay ha. Ibagam Ada ka di parikot. Nag-text ni RJ. Masakit ka na ni mama. Anya? Oh, anya nga iti planom. Tinasayaat. Agrobot ka. Mapanta iti balayo itamat laang. Alan, di kan agkad-kad. Dumagas tamat ta ni palengke. Tagumatang ta iti masidaken grocery nga isang petay iti balayo. Nagunagmatan di uyak yo mama. Apay nga tayo lang baga. Masakit kayo matgayam. Inururay ko ti panagawid mo, anak ko. Hanggang di ka matan mauray ang nagawid. Manipod iti pimanaw ka. Pasensya kayo mama. Sorry, no nagbalina ka na sukir. Awan basol mo, anak ko. Sakit di ati rumbang adumawat iti pambakawan. Ngamin, naipaidam ko ti pagragsakam. Banag anang guraam kanyak. Carl, apay no itaray talaangan ni mama iti ospital. Makapadanag mo ti kasta ka sa saad na. Adel? Imbaglakit din. Tasimurot kamat anagawid, Adel. Tanusaan. Amang anusan ta na makapagsarita. Kat sa anak mo na makapagkidaw iti pambakawan mo. Mama, anya ka din na kita nga ibagbagayo. Mama, ipanda kayo langan iti ospital. Iti kasta, agasan da kayo dagiti doktor. Ay, nasaanan, anak ko. Mariknak, asa anak matlaangan nga agbayag. Pakawanan dak ko, ma. Anak ko. Pakawanan dak. Gaputa nagbalinak alapad iti ayan ayat yo. Sapay ko, ma. Tama pakawan dak. Awan rumbang apagdanagan nyo, mama. No siyak, jak pulos na gimula iti sakit tinakam kada kayo. Amin napatag ka ni Carl. Napatagmatan kanyak. Sorry, mama. Sorry, no jak nakawawid. Pasensya kayo, no inunak ti pride ko. Awan basol mo, anak ko. Katagyamanak. Gaputa uray no kaskasan o. Kat imay daklat ta sinarungkaran. Uray iti mautin agontaway. Mama? 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 Agring kay ko, ma. Mama? Saan? Saan? Pasensya kan kadagit saan na nasaya at ngayon pakpakita kan imbagbagami iti kalabas. May papankin ka, Carl. Pudno ti ibagbaga ti amayo, Carl. Iho, itata na panagnakan min ti kinapudnom iti anak mi. Awatan dakan, kas manugang mi. Agyamanak, papa, mama. Italikod ken ka ti may saanugan. Sikan ti mangimaneho iti dayjay. Total, jakmeten us-usaren. Usaren mamapan iti pagadalan ken mangideliver kadang iti lakuyo kanya Adel. Thank you, Papa. Agyaman aklaunay. Kamaudyanan na. Dimteng matlaangan ti urayan mi agundaway. Ti panangawat yo kan ni Carl kas manugang yo. Ket urno sumeten dagiti papeles mo
Idi kasta marugyanan ti annulment siyo kan ni Abel. Kit makapaggalay sa kayo matan kan ni Carl. Ita Miss F, napintasan tilangan-langan mi kadagiti dadakkel ni Adel. Kamaudyanan na, naawat dakmetlaangan nga agbalin aparte ti pamilyada. Dandani meten malpas ti panangipagna ni Adel iti annulment da iti ama ni Abigail. Banag apakaragsakak unay, iti kasta ket maikallay sakmetlaangan ni Adel ket agbalinan aligal ti panagdan nami. Uray inauna daytoy iti 10 atawan nga mitisyak, inayat ko daytoy iti napudno, ket nakasagana ak nga agserbiken kwa na kas asawa ken ama ti anak na aging gattong palbiag ko. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Carl. Ken ka pagayam, Carl. Nulakit di tapudno nga agin inayat kayo, ken talaga anapintas ti intensyon mo. Go! Why not? Kunada nga rudan, age doesn't matter as long as the love is real. Life is too short. Bayam dagita atat tao nga awan maaramidan da iti biagda, no di ti makibiyang iti biag ti pada da a tao. Biag mo dayta pagayam ko. Biag yu adwa. Isong adda nga rod amin kada kayo ti desisyon. Angam kanayon mulat ta kumanga imula iti panunot mo at ipan nakiasawa ket saan a basta-basta. Namnamaem nga adalat ta dumtang aparikot iti nagbaetan yu adwa. Nasaya at met ta inaklon da kametlaeng dagiti naganak ni Adel. Ket nakapagkid daw kayo pay met nga agpadpada iti inam iti pamakawan sakbay nga insubli na ti bukod na abiyag. Alakastan pagayam, Carl, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Ditan papagayam tinagpatinggaan dagiti agsasaruno a drama tayo. Aging gamanan inton sumaruno nga upload tayo. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Toy pagayam yu, Freya Simsim, amang ibatbati iti naragsak kanarangpaya apanang pasungad iti baro atawan. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.